The word of God is preached to every corner of the land, healing the nation of Tupou. A revival is taking place right before our very eyes. We know our faith
Greeting everyone and welcome to our program tonight. This is our number 4 lecture of the mind, or mindset lecture. I would like to say a prayer first before we continue. O tua mawhimafi ka mauta mai whawhana a Fiona. O ka mau whakawhetai I he whiawhi koeni, a to opule lulu, a tolu, September. Mauta a ulelei mai ai ke he wike fo o koeni pa moi mahina fo o. Mau whakatahataha mai ai tō ngā I he whiawhi koeni o tua. Ke whai a mau tala noa mai mau tālanga ke ata mai o tonga. Ki mua ke mau whai ha tālanga I he whiawhi koeni o mau kore. Ke whakaawangi ai mata ho mau ata mai, ho mau loto, ho mau lau marie, ke mau lawa whanongo ke ngahi ako ku ke whai mai, te ke whai mai I he pōkoen. Kai ha mea te ke tala noa pe te ke tokoni mai ki hono wahe I he pōkoe ni ke tonga. Ko kore o wa whasisu kalaisi, ke tokoni mai o ke whakamama ki mau tolu o tua. Tokoni mai o tua I he pōkoe ni ha tala noa e whai, mau kore ke kau I he mau mea kotoa pe o mau whai. Hange e koe hiva na e whai, ke mau hiki ai tō ngā ki o lunga. Tonga rise. Aho e ni pe koe e whiawhi e ni, o whia mawai ke mau tala noa ki a ngahi mea. Ke ne lava ke ne hikisi, pe te ne hiki ki mau tolu ai tō ngā ki ha levolo, o toe makeheange o tua. Ko mau kore, ke hua whasisu karaisi ke tokoni ki mau tō. Mau kore ni hua whasisu karaisi ko alo ka ko mau whakamooi. Amen. Again, greeting, pe malolere ai tonga ko tō pēk mō mea mai I he whiawhi koen, ka aho tō pule lulu e ni. Pe a koe lecture hono whae ni ki he mindset pe koe ata mai. Pe a o kou whiawhia au pito I he whiawhini he ngahi mea ke he hoko I he ekumo ui, pe lava ke wahe atu, hange koe ni koe tau pehepe koe weekend ne whae tau tala noa ke ata mai. Pe I he fo I tala noa koe ke ata mai ku lava I ke whaua e tohi ki he ata mai, ke lava ke whai hono toko ni I ki tau tolu. Pa koe tohi koe ni na o sposi atu pe o ku asi hena ku lava ke mō whakatau, koe fo I lao e tolu ke ata mai. A kui koe mindset is Lord. A tau pehepe koe ata mai, o hoko e koe lao ki te tau tolu. He hoko e ata mai ke ne hanga control ai mea kotoa pe I he sino o I tangata. Mana tui mau pe, koe ata mai o I tangata, koe ne more pe ata mai, koe ne vegetable ia, tau pehepe, ai whewhine mo I tangata, koe ne osi ia. He? Aia o mahu inga ai tala noa ke ata mai, pea o kwhere ngahi lao ia, I he mamani koe ni. Ko lao ai o tua iyo, nau kau he kulisi I he tohi, ko lao mua ia, whia mau ia ke tau ilo. I he tohi tapu. Wholofola ia o tua, whia mau o tua ia ke uluaki, I he mea ko tau peo ke whai. I he tau tala noa, I he tau o ke ngā ue, I he tau nofo I api, ko hape mea te ke whai, o whia mau ai o tua ia ke uluaki. Paka ne uluaki koe o tua, ko kamataanga ia poto. Koe otua, koe tumu ia mea koe poto. E koe na e kore e Solomone he tui koe kausiu ki he otua. Foha Tevita. Na ne kore ngahi mea lahi ki he otua. Pena hanga he otua tāpua ki a Solomone ne ongo e ne tangata a mo ne whe aua ki. Moi mari e whihange au. Ne hanga he otua tāpua ki a ke mea koe poto. Aia tau sio pe ke he mea koe tāpua ki o hanga he otua o awe ke tangata ko tau pe whakafo I tui.
Ko tapua ki u at ke te koe whawhaituitui. Ai koe uhinga tau talatala noa koe ke ata mai pe koe anga whakaukau ai tangata he ku hao me ai hono a ko i ki taua e ta mo ui whawhaituitui. Pa koe taimi ko ua ko i ai koe ai he ata mai e mo ui whawhaituitui pa koe taimi a koe ta toki lava ke ta tokoni at ka hata. He kai ke lava koe pe te lava o tokoni ke hata ka pau o ku ikai ke pala nisi pe tupu hoku ata mai. He kai ke lava whai vahe koe ni ka pau ikai tau hepe o ka pau ikai ke rerei hoku ata mai. Ke lava whao ha tohi ke ata mai ka pau o kai ke ilo mea kou whai. Aia oku tau hepe oku whakawhiawhia e tau whakatahataha e whiawhini na upousi atu. Whia maa uia ka pau na ke ai whakataha a tohi na ha journal pousi mai ke tau sio ki ai. Hange koe ku tohi fo oka aku na wai tohi. Wea pe whahinga ia koe tohi koe a Michelle koe becoming. Pea o kai whake o lau nuau pe te upehe o kai o ko Republican o kai ke whia lau ka tak whamare mole. O kai ke kau ha political party he uto e tangata. Tapuang pe makoe. Ika. He kai ke hanga ha party o ne pehe ke ne hanga eia o whakaloto ia ke oa na ulau ha tohi hata. Ko hinga e ulau e tohi whiwhine koe nihe koe lawyer, graduate from Harvard University. Pea koe fuafua toko taha pe tau pehepe uri o hoko ia mhono mari koe Palestini uri tau pehepe. Neonga ka hawhekas ka ai hono mari ka koe fuafua kala uri o hoko Palestini Amerika. Ka hono mari en. Ka koe hu koe a Obama koe ki loto Palestini. Na kai ke hu toko taha. Fefine. Mantu e whailea kou pehe. Oku ha. Oku nek koe ai fefine. Oku ne. Koe Rocky a koe family. Ai fefine. Neon koe tangata koe ulu ia family. He? O ulu pe tangata he family ka koe tapuangi pe mo koe ka koe atamai a koe loto koe fefine. Ai koe Rocky ni koe ai fefine koe ni. Pea koe ne tohi. Ka pau ke whea mau ke whakatau koe tohi fo nau lau. Ko wako ngahi mea lahi ai he nau tupu haki. Na kai ke nau mau ha me e na nau masiva. Ia wheitu i Chicago, wheitu koe kau kovi me kau hia, he? Kau gangster. Kana i kai ke ne taofi ai rice. Poke alohake koe ai whiwhine mono mari ke whainga koe na mo ui ke whakalakalaka. Ai pehepe ki tau. Ta tau ai pe poke hae tu unga e ta tupu hake i tonga. Ok fie mau e ata mai ia. Ke whakatupulaki, he? Poke uhinga ia e whao koe ne tohi ko kui koe mindset is law. O hoko e ata mai koe lao. Koe uhinga ko pehe hoko koe lao e ata mai he kune whai e whai mea, e whai whakaukau. Poke whai whakaukau ko ia o lava ai ke te palani ha mea ke whai i he mamani koe ni. I hota whamiri, i he te mo ui whakawhoi tuitui, i hota sias, i hota society, i he te nofo. I pure anga u te nofoi. Ke lava ia koe taha ko tau pe, ku pau ke ngā ueho ata mai, kai lava. Ko ni ngā ue peho ata mai, ko lava lewa ke whakaukau. Ko te whakaukau pe ko a kita. Te la whakaukau i kita ko hai au tupo. Hana e mea whai he ahoni, he? Pe ko whia he tau tala noa, neo o ku lava whao ai whaitohi, mahu inga ko ino o te keike my research o kia tohi pehe. Pe alwai pe mohono tu uake ho tau ki i whonua tonga. He? O asi e whakamatala ki tonga, ko hao mei tonga. Ai alwai pe tu uake ai tonga. He? Ai hango hiwa kona tau whanongo ai tonga rise. Fia mau ke tau tupu. Tonga, fia mau ke tupu. Ai au ku fia mau ia. Pe kua si ai hao ki tohi, ko tau tala noa koe fo i tu o whaa eni e tau lecture. Koe mo ui u whalakalaka. He? Ka pati ke whanongo tu o whaa te ka hao tohi, o fia mau ia ke kumi hao tohi. Koe tohi koe ni o koe tohi noa ia.
Ko hinga e whangi tohi ke write down your dream, your goals, your journal. Ke atamai. He? Tohi ho'o. Mea ke. Hai mea ke fie whai, ka pauku ke lotonga ako, ko hai mea ke fie whai, ka oso ako, ko hai ngāue te ke whai, ko hai business te ke lava. Mea pehe. Fie mau e mo ui ke whakalakalaka. He? Pau fie mau ke tohi whangi noti, o koe whangi stika, ko whangi lei polo, o ku. Ka pau he kai ke tohi au. He kai ke mana toi aha mea. He? Pe nata tala noa ho hoko mai ki he historia e mo ui, pe mo e alu koe ki New York e. Ai mea lahi na e hoko ki a maa lo pe mo ui. He? Pe hau bako mea lahi me he tamai o ki whanau, pe a neongo na te tautau maari to o fiha eni. Ka koe tala noa pe kei he ko siana eni na e taue o e kumari ki ai. Pa ko siana na ua koe mea lahi me ai. He? Neongo na e si malo lo ko si whanonga atu e ke tawha ke taha. Ka ko ikai ke ngalo, a mea na ne ako i kumo ui ki ai. Pa koe ngahi mea lahi na o whiohi mo kumo ui pa lavai. A o ke tono no ko wako me ai, o asi i he ko ki tohi koe na ko whao ko kui ko mindset is law. He? Ko te hanga koe o whakaukau i ha mea, ko te hanga o size up ha mea. Ko teimi ko urea mai ha taha koe ki ao. Ko sio koe ka koe, a o beka ha taha tohi mai ka ao. O ko ulotonga size, pe koe ha ai level ho ata mai he taimi koe. Ta tau e pe ko la lau mai, pe ko whakakata mai ka au, pe ko ha. Pe ko kore maha mea ke whai, o ko lolotonga measure, ai turiki ko toa pe o hau mea ho fo irea. He? Ai koe a ui koe ata mai ke he mea koe mature. Pe koe tau pehe pe koe growth. He? Koe taime ko ala ta noa moha loea, o koe ki ukea tau pe koe loea i, hanko ko alo interview ha taha ka mea utamasi i, ke ha ne hopo pe ko hana ha pe ko ki tahi ne. O pau pe ke u tangute ku whanau, pa ko awe ne whai interview koe loea. Pa ka pau e te haia ha loea, pa alu moia whai ha kumea. O lava pe ke u whaia loea he lo tonga ne rea ko ke whakamau. Ko pehe pe u hala ho fo i rea. O ko ilo lewa ke kau koe moa. He? Whaia. Ai pehe ata mai, o pehe, ko taimi ko urea maha taha ka kita. Ko te ako koe mea koe ata mai. Ko taimi ko urea maha taha. He? Pa ko, o ko lawe kia he ku tohi. He ngahi lao koe, ngahi rules, pa ko lao koe ai. Ko taimi ko urea maha taha ka kita. Ko taimi ako koe, o hange i ako koe, alu hoto wings, pe ko hoto, hango tu, ko te tu pe koe, o kai mea tu. Ko ne tu koe ia, hange ko hafo i IQ. Ko ne tu koe ia, o fo i, tapange pe mo koe ata mai, u totone keki, fo i mata, totone maha kea fo i mata e ono, pe fia ngea. Taimi ko urea maha tahaka kita. Ko hona uhinga, koe ka kai ko tope na urea ka koe, o kai ki nau talata nau toi mo oni. Maybe a little bit, whakakata. Ka kona uhinga koe taha ko tope tala noa, fia mau e ke te ilo e alu koe tala noa koe ki hene mo oni. He? O koe mea pe koe tano koe kau whaikawa, koe tano whakena toa. Koe kakia rea ha taha motu a whaikawa au kau whaiwhekau e mo oni. Koe nau whai rea ko tape i he whaikawa koe loi katoa. He? Ea kona uinga koe hua. Koe hua pakapau e la lau ata motu ai ka koe whai hua pe. Ai ka teime kou te ilo ai ata mai koe taha ko tape. He? O fie mau e ke te mataa tau he mea koe whakaukau. O fie mau ke lau e tohi. Taha ko tape i tonga? I'm telling you. You need to read my book. Fie mau ke lau e ku tohi. He? Ko tohi whai whakaparangi. Kau te ke taimi ke whakatonga. Kau fie mau ia ke lau ke malu i koe. Moho whamiri. Tawa wen ke tuunga mea koe whainga taa. I he mo ui, i he fu COVID-19 kono koko. Pa ne ongo ia, koe taki koko mo oni. Koe ne hoko pe koe hafo i paloparema. Pa koe ne hoko pe koe hafo i hangeha matangi. He? Koe taimia ko hai o totongi ke tuu he taimi koe ia. Koe taki.
ne hoko pe ko foi matang hange na to ka sotia hango tapuange pe mo Tupou ono taimi ko kira cyclone chira o kira cyclone ha ere ko Tupou ono ko ave ko vai he ta bebe ko ata mai tapuange mo Tupou ono o takirere he ko pare mi ai na ko europena si puke he taimi ko na hotel nei ke tau sio to ha ni kau patoa na lue he hala tufa vai he ko me ko te whakapapau i ai ata mai ko taki ko toa pe urerei ko ne hoko ko palo parema nau tu porque nau tu ko ia ke nau alfi ko me ko vote ko ka Trump he ka ke alfi au ia Trump he alfi au he otua ne o ha Trump ia pe mai ko ave to tapu ki he ako pe a isirere ke pe he mo pe no kai ke saisi mai e Trump mia ha ke mine non ko kristiania he kai pe ke vote ka Trump he fai teria pe ko ha ke vote ki ai pe ke ila pe te vote ka Joe ila pe hai te vote ki ai ka kono uhinga pe ko atamai ko te sio to ka ta ha ma ne foi motive ko ne motive ko ana ko ya ne fia ma fu ke Trump mia ke fili ko kristiania he pa sai pe ya fili ko ya Trump fai teria pe ko pa ke fili ai ka ko tala tu ka ko taki ko ulere o ku ne tu ke ne alfi ai ka kai ko America he pa ko taki ko ulere o sto to ne ke ma ha vaccine ke ta ofia ke ai fu mate ko ne ka kai he and to see a million I feel infected o sai pe no fa ka kai na api ko na alu pe fa mahaki mate ko no nga ko ya ta ba me fa mahaki politicare me ako tope he ka ahoni na fa mau meeting pa mo ka kai ko ni ko na urere ko ke pure anga he I fa county ko ni ko mau o ko no fa Tarrant County pa te fanonga ko kere a ta ko tope he ako meeting ni ko ai Asia Pacific fe ma ui ango ni ke ilo he tonga o ko taimi ko ke fili ai America o ko ke fili he tonga taimi ko ke fili ai ko Asia Pacific ke Pacific Island ko ke te algo fa fonu ha te pepa I America ke ngawe o ko pe mai ko fe tonga o pe mai ai Pacific Islander he ai ko me ko na fo tu ai ku ki organization hen ke Pacific Islander ai kono uhinga ko Pacific Islander ai tonga o ku ikai o whakaluku fua hange ko vai ai ko me ko ke mahino ko he atamai I am a Pacific Islander I'm a Tongan Pacific Islander ka ko uia ko hai America ai ko ni ha uia ko he atamai he pa ko mau meeting ko na fai ko nai ko tala noa o ku e toko lahi ko ka kai ko ki foi county maha balu kilo I Texas sorry ka kai ko I Texas ko o ku ia ko Asian ko APR or something like that hang o ko is South Asian community ai ui ko mau tolu ko I America ko state ko ta pe ko APR ko API community he pe ko ui ko Asian Pacific ha no ui ko America ni ko foi no ui ko API ai pe ko mau whakatawa nai ko tala noa ko ni ko ano ako ko kakai ko ke o ko resisita pa ko whakamatala to ko haya ko lele ke meia pe ko he ko fai ka wa pe ko ha mai ha ko fa to ko wa ki business ko whakatau in siwa ke ta me whamata o ku pe mai siana ko iulesi o to ko lai ta ka to ngai America sio ko ka muri no nau ilo nau to iulesi ai o ku na os whakatotoloi ko toko fia tonga iures he ne ngope na e toko sia ka fili au ka ne ngope o fia ma ope ke ako e atamai ka te ukei toko ni pe o ke tonga he o kai ko hata hawe ke upe he
oku na ke sio lala mai ka au, na ke lau i ko vi i au, he kulere he wafta fitu, pea na ke lau i au, pe na ke ha mai ki au, he, pea he ka ki utokoni at kako, he. Koe, kia te au, mahuku lau maari e, oku whi mau peo ki utokoni ke tako tape. O hinga e whao e tohi. Ka pau e aha mea, te o lava ke u whai, ke utokoni ka te hata. Te u whai ia. E, ka mea o fia lau maari, he. Ha pea whainga mea, au ke tala noa koe ni. O whia mau ia, ke u vahe, ai mea koko ilo, he ilo na ke ako mea, he? Pea u kai koko vahe koko whia poto, pea u kai koko vahe koko whia ha, he? Koe vahe koko whia tokoni, pa koe taimi ako hua e taki, i e taimi koe ni. Koe COVID-19 ien, pandemic, au hange e nia koe, ngahi mea lahi koe nai hoko ke he, kau isleri, e taimi koe na nau ispite ai, me taimi koe na nau whanonga mai he toafa. Ngai mea ke hoko. Pea tū rewa taki, paka taki rerei, ko pehe pe, o ki sai taki, he ko whenga ke whaiha mea, o rerei ke toko niho tau kakai. Mua taha pe. Paka taimi ko mau tuu ai, ko kau taki koe tonga, ko ne hoko koe ha palo parema, he mau ke nau tuu. Paka nau tuu koe ia ke awhia kakai. Kono uhinga ne ha ere ko Tupou ono, tuwhai vai kono kakai, he? Ko uhinga e koe na kai ke ota i koe e Tupou nima, a ene kau sotia ke tamate e whanki kau reka koe ni koe nei, tutu koe ni koe anuku alofa. Lahiange pe ne ofa, i hono kakai, he? Aku whea mawe ke tau ilo ka takile rei, o set an example, pe oku tuu, ke ne hoko, ko hata ke toko ni hata. Ai koe uhinga e whinga ke a ko e mea koe ata mai. Ke lava malu i koe i taimi koe ni. Koe pena taimi kia koe ni, I launched my book. He? Ke ta ofi au ia he COVID-19. Oh no. He i kai pe he i kai ke hanga he e te volo o lava ia. Ai ke tau pehepe. Nengo tau tono no mau pehe te volo. Koe mea koe i kuna o kwhai a kia ata mai. He? Aia i he kutohi ko whakamatala i he kutohi whi mau ike ke whakatau. Kai koe he ngā ia koe kutohi. Kai koe ki mea kono ko a koe ka koe. It's a taste. It's an appetizer. Ke mea koe asi koe tohi. He? Mo mea koe te wā koe i he kukosi. Ai whi mau ia ke iloi. Ai. E mahu inga koe atamai e tangata. He? O ku mahu inga ia ke hao. Hao a taha whai maha whai hangoi ni. Ke temi ko lau ia ha taha hata. Ko ne hao koe ka koe a lau. Ko atamai ko lerei o ngatai. O kai te au ko whakao. Ha wena tamai Tupou nei pehe mo pehe. Ha wena talamai mea pehe mo pehe. He? Ai ka atamai ko lerei o ku kovi. Bo ku fix. Ka atamai ko lerei. Ka te siope ke toko taha ko ia. Hello. Koe te whai ki taha rea. Te nofo pe ki taha to fo i le volo. O ku ikai, koe toko taha whakamawhola lau koe. O ku ikai, koe taha koe, o ku ave bone. He? Ko api o ku where kakai o ko o mai ke nofo ai. Mō me niti pe, ha u whanongo, ha ki ngutu lau, po ka meha tau whai, oh no. You have to go. He ikai ke tau he au koe, pa ke hau koe tokoto i he moe anga hau api, pa ke hau koe bale la. He? O whē mau ia ke ta iloi, ai mahu inga ho ta atamai, ke ne hanga toko ni ki tau. Pa ke taimi whai ngata ai ne COVID-19, pa ke taimi a ko pehe ai, whē mau ke wako i koe. O whē mau ke wako i koe, ke lava e koe, o tonga i koe mo family. I he ngai taimi whai ngata a koe. Ke iloi koe ha a taki te ke whiri ai, koe taki o tuu, ke ne toko ni i koe. He? Koe taki a urerei. He kai te ke alko whiri fu taki kovi, pe koe taimi koko o ke whe maha mea pa ke rere mai ke taki rere. Ya we, whe mau ha mea ke whawhanga ke whanau, whe mau ha paanga, whe mau ha maha. No. Whe mau ha ko ngā ue, koe whe mau ke te iloi.
Koe taki o kurere, koe taki o tokoni. He? Pa whia mao hoto ata mai ke a koe. Ka ki mua ke te hoko taki, ko pau ke te hoko kita koe ha. Good follower. He? Ka pau ko whia mao e au ke u hoko koe taki rere, ko whia mao au ke u follow e ka taki kou sai, ke u wako me e. He? Ka pau ke whia mao ke aha a, ke hoko, ko toko taha business, pa ke hoko whao hao tohi. Pa ke hoko koe taki rere, ke ho whanau, ke ho maari, ke ho whamiri, whangamokopuna. O whia mao e ke ako, me ha taha. Pa ke au lewa practice hono whai mea koe, he? O koe ku sia koe ke kakai ko koe na os lava koe whai wike pene wha. Whakatau e nau channel, o si lava ke whao e nau business, whakaawa nau panke. I he ki whai wike pe wha o kou tala noa, he? Ua noa, ka pau te ke toi fuafua loa atu, ka pau te ke whakatau e tohi, ka pau te ke take a course. Angai mea ko koe te ke lava ko whai e koe ai tonga, he? Hango hiva kona nau whanonga, tau whanonga i koe whanonga o sa ea whanonga hiva. Ko taimi ko tohi ai, o ko tātai ki fo hiva. Pero taimi ko right te koe ha mea, o kau e music i he mea, o kui koe energy, o ko lau ge he, lawe ge he tohi, koe law of energy, he? O kone push it, he? O kone hanga teke i koe. Hanga i koe wini koe ne teke i hake koe, ai fo i kare koe ki olunga, he? O pehe, te whaine whanki mea, ka pau koe music, ka pau koe ipu koko, ipu coffee, ipu tea, ka hape ki mea te whai, ka whia mao e ke te ilo, i koe hae mea koe tene hanga o push koe, ke lava whai ha mea, he? E tau pehepe i he tau ki tala noa koe ni he wike wha, koe whai lecture to o wha ni kua osi ai, ai whanga sipi, kua nau lava. Whaawe nau ki panke, ke nau ki businessi, os mea ke kua nau lava whai, he? Pako te whai koe mea koe au, te ngoi ke te mo i fia, he? Koe aho koe nau publish e koe e kutohi. Masi, aho, hapea tata pe fo i hiva, mai mau ki iputi, ai mau ki tosi, tangutu pe, it's like, si supe ki tua, it's like, whawheta i ke otua, he? Gloria, ai mea kota pe te whawheta i ke otua. Pe o whia mau ke te hampo. Koe taki koko o whia lahi, pa koe taki koe o whia ha, koe ne alupe ki olunga, patu ki la, he? Koe taki au kaki sai, whia ha. Tau sia pe ke hampo koe tupou ono koko, ha ere koe e hala. Koe ha tui, han koe hampo koko a kuini sa lote koe i loa e tō ngai Inglani. I he coronation koe o e kuini ko Britania, he? E pehe ato koe ki a Queen Charlotte koe ke ne, ke o hake ai ato koe o sari o te ke au fia mehe uha. Pa hae whi rea Queen Charlotte nai whai. Ko rea Queen Charlotte nai pehe. If the people of England can get wet because of their queen, and so am I. So can I. He? Moau, te ulava pe moau o viku. Neonga koe tu, koe kuini. Neonga koe rula iho tau whanua. Kana ne hifo ki lalo, whakatau ki lalo. Pake taki au whe mau ia ke whakatau ki lalo. E whe mau ia ke hiko vewe koe apongpong ke sio mahata. Pake mahina hako atu rewa ku ke hiki e koe aho fuu ha. Salary o ia ke kilo e fia. No. Ko pehe ko he kakai ko ka wako iat. O hanga e Trump o fuaki hono salary. O koe kene whia mau e ua kilo. He? Ko pehe ko he kakai, ka taratu ka koe. Fuaki e Trump, ka e gain e Trump e miliona fia. I hene foi fuaki ko ia. He? Koe ke tau ilo koe ngahi mea na wako ki ai I Wall Street. Ke ata mai ko koe e kau milionea. He? Oh, koe tau
pehe ko tau ilo mea koe ata mai. Oh no, I learned from the best. Ke kakai koe ni. Mo nau ata mai o nau tolu o whakairiwhia. O na ke pehe e koe o kaiki aha mea o ke pua o whakaua ma Trump ka koe. No, ka mea o kaiki o vote ka Trump. For every money o kune hanga right mai, ke omi, ke ave ke he kakai koe, hangori ke tau pehe ko stimulus check. He ka pehe koe fumiliana fiha a talamu ma me ai mo ene business. So much, you know. Ka koe uhinga fok he ku, o siao, a Trump mi hono ata mai ona, ke mea koe koe matatao i hono. Whakaukau i koe mea koe paanga. He? He o kusai pe paanga ai, koe mea koe kovi, koe tā. Whakaukau i, mo tā loto, ai mea koe ta whai e koe paanga. He? Koe paanga ai, whia koe tool pe ia, asi he ku tohi. Koe tool pe ia, o kune hanga toko ni aki koe. It's a tool, to tongi ak ho pila tau ho whamili, kumi ho mea kai, moiha. Pe au sai pe ke mau paanga lai. Ka koe te motive go te whai aki, koe whai ang halai. He? Ai whia mau ia ke ta ako ki ata mai, ke ta ilo mea lai. Pa koe mō me niti pehe kai ke ta ilo mea koe ia, koe whakaofa ia. Kai hangoni koe where ka kai mate i COVID-19, he? Pea whakaamu mai ang, hanga kai o tau tolu, kau tonga i Amerika o si mate. Ko e tau ope koa tau tō ki whare mahaki. O kai ke tau whakaukau. O ka whakau e ke utui au ka mea ai toke tā tala mai ka. Oh, no. Ko e ke utui ka toke tā. I mean, of course, o ku uai hango rika pe mau te suka. Ia, okay. Ka pau na ko e pe mau te suka pau wholo ka tau whai akau. Ma upe, ma hako wholo e kovi ha aku ia kofua, kidney. He? Ka o te whaipeke te ongoi. O te wholo a pongi tonu ke te inu e ki tae te vitamini me te mea keke. O si a whai a tape ua pa te tok wholo atu. A whia mau ke waha. Koe whoi akau, o kune hanga e ue sia, ai o kani koho sino. Ta tau ai pe koe haa mea i toke tā talatu. Ko nau whereni o best friend o kui e North Carolina, koe toke tā. Kau talatu ka koe, e alo ko wheohi koe me whewhine, he? Au kai ki wholo i whewhine a whai aka. Kono mari o kisuka. He koe pe he wholo he sea na whai aka, no. Koe na pe pongpongi inu e na, kake toha mea ke hono. Ani ko whai ko whanki i vai, ko ai ko tā ko he machine, he ki i, he? Inu e, lai akau koe, inu e vai koe, inu e ops koe, osi koe ia, kake toha, ngahi, mea keke, aspirini, T3, vitamin A, B, C, vitamin 12, kake toha mea, na ingredient supplements go na take. Kai oa na ke au ke office koe oe, ka au ko tangutu koe office koe whewhine. Oa na hao haki motu a toko mai po ki whine motu a tapuang manauto. How words change for tungai whewhine. He? Ko sion koe mea koe kan koe a kau toke tā. Kai ke toha whai a kau, hono tohi. Kono inga koe ha. He e kuhanga he pharmaceutical company. O to tongi layang e nau paanga ke whakatau e te ngai whai akau. Ki mamani. Pe ko hei ne tohi e whai akau. Koe kau takata. Pako e taimi koe na ma whao so pinko ptangi e. Ma si, ko koe e koe fukan. Koe o te ia koe ke he whewhine. Whewhine ka koe pe mai. He koe ha. Koe taimi koe ta wheohi e ke normal. O a pena ke sio ka patient. O si whetongi ho whotunga, whetongi ho reo, he? En alu rewa ia, he taimia ko ia, kake toha medicine maha e whakalawa te whiwhine ke toha. Ke ene nesi. Haka tau pehe koa tau tolu ia, koe mea ia koe atamai, he? Pakapau he e kai ke te hanga kita malu i kita. I te malu i kita me he toke tāgo mai whai aga uhala.
Ke te malu I kita me he lawyer ke te ne hanga ave kita whakahui pilisone. Ke te malu I kita me he fu accountant ke te ne ave kata te paanga ke pure anga. He? Fe mau ke malu I kita. E malu I kita me he kakai ku nau hao. Ke nau hao pe ke whakaaonga I kita. He? Te ke whenga mai ke whakaaonga I au. Right. Ka iai pe taimi. E whenga tata ke ne use koe. Ka iai pe taimi te ke ilo iai. Ko toko tako e koe kafi. Ko kaka. He? Koe mea kau tau wako I koe ke ata mai. Pena tawa noa whuki ke he kui nui o ke pe moi ku whiohi moi ku ki whamiri, moi tamai o ki whana. Pe hao te ke taimi o ku puke siana. Ke te lava ngāo. Pe ka matui whuki o ki tipeni mai ai motu ai au. Hena mai o ki ngāo e pe o sfoto o ki business. Pe a kui ai pe paanga ia pa koe ne paanga o ke taha wheitu u nā mani hono. Whakawat ki panke I pe miuta, whakawat I Mexico, whakawat I whe. Ake teimea kou alua I koe kau mau mea. Haiti koe nau paanga, he? Pe haut ke taim whuke o koe ke toi miliona fia. Asiana, he ne o ke pure anga, o ke mea ke. Mati ua he sana koe ni wano building moia. Pe ka ko sia koe ke motua. Ko tukuen e tangutu ia ko whakaukau ko hane mea whai. Ko tangutu ina winu pe. Ai aku winu pe alo e taimi hango o ku inu lahi e inu ko e ke o te whakaukau ko hane mea whai. He? Pantala mai. O tau hiki. He? Ai ko motu ana nofo i whitu North Carolina state e taha. Whakatau ho tau api ka tau hiki. He? Ai ko mau api na e taha miliona hiva kilo. Ko pe atu. Ko hei whoroi whakatau he, koe whuke te aha paanga lahi, hea po koe pila ia. Koe pila ia koe taxi ia koe ia totongi ua mano I he kuata. He? Ako tau pehepe whitu e kau mau mea. Koe hea nei whoroa e tau no whako pehet ke motu a. Pe koe hea toi mea ke mai maha sirini tamai. Oh, wai sirini he mo whe. Tai mea koe ia, oku mantifu ke kau muri. Koe be, oku tala mai pe kau koe ke loto ke ilo whewhe ko whe ne pāga. Anyway. Ka hawa te koe ke teimi koe ke whakatau I koe api ko tala noa ni ke mea koe ata mai. Teimi koe ko osi ako e me alahi me he ngā ue koe Wall Street. Mantu I koe te ako ki te wako I kita ke te whiohi koe me kau milionea. O ta mahe se anaka ka whakatau e api e ala mai pure anga. O to o fupa anga lahi api. Kona uhi ngā pe he oku lahe mo o. He? O e text, o e half a million ki he, I mean, e ospeki pa anga I koho mau api, ka pai whakatau, neongo taha miliona hiwa kilo. E ospe e mo ua e motua. Kau pe, teke se e motua whakapiko mon. Kau hapen whakau, ko tange motua. Nau whanau ai hano ako I koe ni koe kakai, o ku whia mau ia ke I had trust ke alu ke ai taitolo koe api, ko spay off ke api, fualo off ke te no whanai. Ta mahe motua, koe na tātu ia. Mata whuka koe motua ia, taimia koe ni was ma whāwang ha ke ata mahe motua. Yeah? Neonga ne tau kei moi ha, alu e tau pehepe, alu e tonga, ko lava aku ki ngai mea lahi I Wall Street. Ko taranga, te hangarewa o whāue for trust, my for business, ki he real estate, pia trust level ai whare ia ke taitolo mai ke ki whanau. He? Ako whi ngā whuke malui. He koe whi mao ke haki paang ke tau hia ke ki whanau. You know. Haya mo fu lawyer. Ko he ngā whuke ke witness ke lawyer. Koe me ena e hoko. Kai pehepe motua. Si. Koe hao whiwhi ko hao miki island pa ke hao koe ke hao whiko pete. Oua te ke siolala mai ka. He? Koe mea koe na wako, koe ni kou lau whakahawhia kota ki family. Whai atu pe, ta mahe loia, o whakalao pe ia. He? Koe mea rewa nai whai. Whaoi businessi. Ona pe mau e pe sete hongo fulu, pe sete hiwa noa, trust ia ke he maki whanau. Alu lewa taitolo e api, au lewa ia ke whai business ko ia. He? Ai ko whai real estate business investment. Pea,
osi kono whakatau. Ka koe sio ni koe ke mea koe atamai. Whakatau te fu api. Osi pe koe a mau hiki. Langa mau apo o e whaitukun ko North Carolina. A ko sio pe ke motu a o ku ne whakapuripuri nga hi mea rahi ka teo. Ai koe tau pihe koe tau tolo. Koe osi e tokoni atu ka koe o ku... O hinga whoki he ko taimia koe aluhake ai guard koe ai sia na he puke whoki. Pea o kune fie mau e ke oa na lahianga ha akuia ilo ai. Ko wao koe ki North Carolina whakatau mau api mai ha he. Osi pe ko ia ki toenga ki siri ni totongi e pila mai ha ave tuku he account e ki mang ki whana. Osi pe ko ia. Kaki wera po ka hako mea whai. Ma tu wha koe ki whai tuku na mau hiki ai koe ki country. He? O kaki hange ko ha siri. I mean koe ta e ori atu. Pa koe mau nofo koni of ke he lelue. Moi ki whare. Aina mau rene ki whare ka arep ke ose whare ko na maulanga. Ma si, ko nofo ko ia. Ko teu. Mongoi pēr teu hola ka whaitu. He? I mean, ta e ori atu. Ta e lata mau ki whanau. Peka unawha ko ia whakaukau iange, tei me ko hau ko atamai. Ko hana hau ko mea whai. Ke mao ai hau ki mo ui. O te koni ke motua, he? He ko uhi ngā, mantui whoki ko e paa ngā oku, ngā heke alu. He? Ko e, ka pahe ke te seivi, ko e whahi ko meng nau hanga i ko he kau muri ko ave nau siri ni o tuku ko he real estate, ke tolongai. Ko nei tuku ko ia kita, o ku heke pe paanga. He? Paka paanga ko kovi, ke whaahinga ko nau whakatau ko e drugs mai ngahi mau kovi ko paanga o heke vawe, o puhia, puhe haviri. Ka paanga o te ngawe i o hau heke, o ku alu, pauke alu, ka ne alu ko e ka te whoki mai. He? That's money. Ko paanga o hau, pe au whanonga atu. Kono whanonga atu ko ia, ka ke toi ngawe, ka te whoki mai. He? Ko mea ko ke tau ilo ko e tau tō ka kaitonga ke mea ko paanga. O ku whahinga ko nima mau, o ke mau ko ha mea. He? O saibe ke whapata poto, ka uwhia mau ke tokoni ka hata. Pako mau, nofo koe ne ki I whare koe ni kau talata, e ku nofo pio si o atape, o si ate mahina, o si ate mahina. Pe awe ne ta, ko alo ni ki he Walmart, ko si ate ke whangi I tamaiki whewhine, o nau hau nau tui me whangi I te unga hange ko ha kau nesi. Ka koe, au koe ka nesi ya. Pako si atok nau, lue, hange hafu lue whakakulupu, ka maha koe whangi home health aids, he? Nau lue al kau nof pio sio. Ta kai hake rewa me ale re ta whaakio ta ofi ki ta hine ta. Papihat kei. O koe ngāwe ka hai. Pehe mai o koe ngāwe ke home health. He? Home health care provider. Peko agency. Ka oku laisen he pure anga. Ta whamatala ma lewa ki ta hine. Ka nai ho mau whereni nai ne ki I business pe. He? Home health. Te kai piki matu ki loko ha. Matu nau ngawe au ia he financial area. Ki loko ha home health. Pe tari hena te wara no whekumi kia. He? Whekumi koe atamai. Ko mau hiken koe ki he state I ko North Carolina. Ko alo atu ini ke post office. O ko share whangi 8. Ko ta ofi ate ki whewhin moto ata. Ei. O ma me whela I seni kona koe ke whauhaku ki business pe hena ke. He o koe ke haku mea whai koe toki hiki mai eni ki he whito koe ni. Ta mai ki taine, alo pa koe ia ke internet o search ki he state I te nau talato ka koe wanga whe hono whao koe hau ki home health o lai seni mai pure anga. Become a provider. O kau ia he mea ko wako I he kōsi. Te ulawa ke u whao hao provider. Home health. He? Kau ia he business I he taimini I he COVID-19 o ku kai ki ta ofi hata. Ka business ko ia o ku available from now on to the end of time. Kono uhi ngā he o ku tāko tā pēu lava puke, tāko tā pēu a whamahaki, tāko tā pēu whaerei, tāko tā pēu o vai, he? O ku kamata pē me he pēpē e te tauhi hataha o au ki he malolo e tō tāko ia.
Ai ko whainga business ia sai au pito pe paanga rere, he? Pape, ko hao ena ta o tangutu heu ki computer, nai pe ki computer. Set up ki computer, he ki loto whare ko ni ko ki api nai ofi ke ki le lue. Pa koe po uri ka te me pa whaik wana, ke lere ka le lue, he? Ko pehe, ko hao. Me he siti ke hao nofo full country ko awe te ware. Ko tange motua. O fe mau ke whai hak mega kai te hiki au Texas. Tama ega te au. He ke al ke al mak whana. Ai ko hunga maki whana. Ko tangu tuena. Research ni ki business ai ki home health. Whai atu pe mai eku channel mantui. Channel ke. Kai ke toha mea hono tohi. I mean. Mea ke. Tohi ni ko koe ai mea ko nau. Research ke. Anyway. Pe mai motua. Po ko ta pe ko ha. Tangutu. Whai tohi me research. Pe ko asi mai ai o pau ke whao e koe ho o policy ke preanga. Ai ka te whia mao pe ke te become a provider. O koe whaingo koe ke provider koe ke agency. Ai koe ke kau rivi ini ni koe California koe nau wahelahi. O ku nau cash pe nau to. Koe ke provide them he preanga. Yeah? Koe ke ha, e ku nau o whaingo fua pe hono whao e a agency e ki ai. Pea, koe whaimea ni koe nau whao pau ke director e toke tā, pa koe ke director e mo RN. Ai koe toke tahea koe ma hona matai tohi koe he nesi, he? Ko hātangutu, whakatotolo. Ko pehe, o se whai mahina tolu e ku research ka ako, mo e ku whao koe policy, pau ke whao e te policy ke he te kauwaivai, pe ko e te whankita maiki, pe ko hatahana e whaere i pe iau handicap, me ka kai na e accident au pe hepa ave nau tolo hangi na e tafa, he? Pau ke whao e te policy ke. Pe ko e lao ke. Pau ke malu i aki au, me he ku clients, pau ke whao ke malu i au me he kau ngā we, he? Mea ke. Malu i au me he pureanga. Pe ko e taimi ni ko ku huai ko ku atamai koe na ea ko i au ki ai Wall Street. O tuu, ke ne hanga au fia. I taimi ko ku whao e business. Pe au si o whake motu apa pe si, ko ha mea ki whine motu ai lani ko lotonga. Eke mai, ko tanga, whengai ha ki business ke whai. Tangutu pe. Pe, ko mau pe mo ia, ko alu. Ko alu eni ki he capital. Ani ko North Carolina, ko Raleigh. Ke o alu ke he department ko he pure anga, o laisenia ko kau provider ko ke home health, he? Pako alato ini mo eko ka whainohi. Mo eko ngahi. Maha koe fouta pe he mahalo e ono. He? Pe nima. Oku ke. Ko protect eku provider. Protect iau me kau taha koe kau employee. Taha koe kau clients. Taha koe kau nurse. Taha hafua. Oska po atang. Masi. Lua mai siana ko ne whai koe hono service koe kita koe pe o mai koe e te license. He, ko whai pehe mai license. Tangutu, pe mai siana. Huke siana he mea, pe a kata. Ma te whake o koe koha nesia o koe koha toke tā. He, koe toke tā ko toa peu pau ke mau ene provider license me pure anga. Koe clinic ko toa peu pau ke mau ene provider license me pure anga. He, koe whitu ko whai e koe o kui hen koe urgent care, provider license ta taupe. Mau he pure anga, he? Koe wheitu ko whai dialysis, whi mau ke mau ho provider license. Koe whare mahaki, mea koe provider license, he? Koe alo atu ne ki tape hepe ki whiramatua koe ni, na au kai koe toke tā, pau i kai koe nesi au, pe au koe ki hate mata i tohi, koe mea nia koe vavalo koe mai whainga koe tonga. Alu koe atamai, he?
Habe ki mea na wako I Wall Street na e tu'u ke ne Alfio. Pero kai whakakoa o ke sa e kata ke ne katakata I manuki ia. That's when I'm like the eagle. I go up higher than you ever think. He? Tango ta siya namin ni kata ia. Ay ka ne pehe. Masi, ko haina ne ako I ko he whau ko e policy. Ko pat ke siya na. O ku waha mea palapalema o ke kata ai. Pe mai siya na. Famole more. Alu. Paketoy ako. Paketoy ha. He te ekipe ke taim ke atao laisen. Ko pat, okay. I mean, ko fai okay ia ko te peke lele loi mata ia. I he whaka ofa ko fai okay. He? Ko ngoi ko au. Whaka ofa ngia ia. I mean, that's how I felt at that time. E ko ngoi ko ka. E tono no ko he mea ko whau policy. He? Tamani ko ha te master he English. Ko he malope. He? Tamani ko ha te, I mean, ko he mea ko whinga. Ko haa mai ki mea. Os hui ako tango te mea rere kus lele no ia loi mata. E pehe sisu, I'm not gonna give up. I'm gonna do it again. Sai, ko haa. Ka, alo, hoko ate whinga, he? Stari pe mo yako ko ke mea. Ospe ko ya. Ko tangi he motua. Ko e laki alu na ki o awe motua wene. E tamai whana. Hau ke tau? Ospe hepe au e ko whi alu hono wai mau laisen. Alat hono wa, o kau ko whiwhine. Pe kau ko whiwhine o sio. E mahana e talangi he tama koe ne laki sio ai. Oh, ko whimotua na koe ne hau koe na kine iloha mea. Kake alat ko check. Mahape tene iloha mea. Hau koe whiwhine ko sio. Ai ko sio whiwhine o whakalakalaka. He? Pane talamai ka. Ki mea si pe ke whetong. Kau atu ho laisen. Ma si, os mei pongi a time koe. Oh, I said, what? Pe mai whiwhine. Alo? Pake whoki mahi next week. Pake whetong, pane whakamatala ma lewa ka. Ma si, ko hau koe ia. Os, fia. Because I know. Ko te hau hoko, I'm going to be a provider license for the state of North Carolina. Eh? Ko arati ke hua te koe o tango tu mai motua. Ma ko tamai ki whana o whoki o. O kune iloi pe, ai ko whinga. Ko tarangi e whamatarang ta mehe mota. Oh, okay, te lapa ko whai. Ka pau na ke lava huki Wall Street, te lapa ko whai mea kona. Ko hau lewa al. Whinga e ki policy. Ko hau pe ko ia atu. Pea kai ke hau e whiwhine. Kai hau si ana kone en kataia. Ko pehe, kai hau motua koe ni ko toki hapo aki e fu policy he ko taimi ni ko si ita. So tolo e whinge mai ulaise ni. Hau e ki tama tango te pua huke. Huke whaile. Huke ko ia. O kake toi kata. O sefu serious or no. Ospe ko ia. Saini si ana. Ne saini pe ko si ana ko si ilo ia o. I'm gonna be a provider. He? Pe mai si ana. Congratulations. You did it. Well done. I mean, who pego ki to a talong ye mea. Talong e ko lo, talong e ko fia. Because I know I tried so hard. Pero ne time mea koe, o te ngo ia e koe mea koe na ta whakaukau i. Na a te whakaukau i, ko te ikuna. He? Ko te mau whai mea koe. Ka kau tala noa ni ke mea koe atamai. Hau koe ia an. Tala mai he e tamai whanau, pakapaanga mei whika whakalera ke business. Ko tanga, oh, don't worry. Hau pia wea koe pio ki se niti. Na e wangeau ni manoa ki fo iloki ta. Ki fo iloki ta pe. Si a ngea. I he kulot whare. Ai meu ko ki i computer ki ai, alu meu ki tolo a saini e kulisi. Tau e taha. Alu meu ki saini tu, na e wika expert home health. Osi. Hai ama whanki kau 8. He? Ka kau tala noa koe ni I he ko kamata koa aku ki business ni koe nane omni miliona fia.
o lava o whai. Pe hangare pe whiri o atekia. I taimi koe ia, he? Ka kau tawa noa ke hanga koe whakau koe atamai. Pe koe kusio koe newspaper, hanga whewheo no haia koe whangi kau home health aids. Hai koe survey newspaper au totongi whiha ki nau tolu. Pau pe he, ka pau totongi he e kau provider e whangi PCS, porque whangi home health aids, o anga nau tolu e tola e hiva. E hoa, te totongi nau tola hanga fu. Ai koe whe mao pe, ke whakalaka nge pe e ku totongi ka o ka nau ha. Ko te mkong nau ha, wau nau ha ka to me nau clients. Excuse me. Alu pe o tupu. Tupu laki. Hiki me ki kolo ko ia ke kolo e taha. Hiki me ia ke kolo e taha. Ka ko lawe ni ke whakatupu koe atamai. Alatu pe ia ko reni e awe fufare e pure anga e ki kolo. Na e tāpuni. E na e over 10,000 square footage. He? E na e ono awhi he mahina. Alo me he wangiau ni mano he mahina e totongi ki whailoki taha. Ke au kau ngā weo ova he toko ono ngiau tupu. He? I he fufare lai. I mean. Pa koe uksio e koe ke mea koe atamai. He? Pa koe taimi ko ia. Ai oho ai whiri. He? Ma te whuki uk nau pehe nau toko e miko au pe uk nau pehe ko hap mei whi. I he ki kolo koe niwi me kau pārang katoa. Koe lau lanu ata. Hau pehe, te no whai pehe ki kolo koe. Nengo, ke peke sa e ki kolo, ka te no whai koe ki business. Ka koe whakamatala eni ki he ngāwe koe atamai. Koe hape hao me e whai. Oua nā ke give up. Ta tāwai pe koe pe ke ako ki ai. Ta tāwai pe o ke wheinga. Ka pauna ke wheinga ke whakotu hau ki whare kai. Ka pauna ke wheinga koe. Uhinga koe pe hatu koe. Ke o mai hao journal. He o kuke tohi ai ho go. He? Ko whia mao ke ha aho ke hau whare kai. O whia mao ke ha aho ke u whakaaba hau newspaper. O whia mao ha aho ke o na ha ku vai. O whia mao ke ha aho ke whakataha ku api. O whia mao ke ha aho ke earn e taha kilo i mahina. O whia mao ke ha aho ke earn a miliona ha tau. Ai, mea pe heu te tohi. Porque te tohi ko ia o te lotu ki ai. O te whakaukau. Hange ko i tohi ko i nau whao. Hange ko ki business ko ni North Carolina. Hange ko ki ngāwe ko nai mao ko i Wall Street. He? He nā te iloi ko hai e whairea ko stock. Ka koe tala noa ke anga mea ko whainga ai atamai. He? Oku i kai, ko hata hao o mao haku PhD he English ke whao hatoi. Ka neongo ia. Ai lau koe siana billionaire. He? Ne whao e futohi fia. Pe hao e toko taha PhD he English whainga i ke correct in the English. Ta pe hate siana ki ai. O kuke mao e fiha i he tau. He? Pehe mai whiwhine e tala mahana e 67,000 he tau. O pehe te sana 67,000. O kune mao e miliona e fiha i he au. Ka ke hau koe ke whakatontonu mai ku English. He? Koe me aia koe grammar. Koe me aia koe poto whakapepa mai whakaata mai. Ko koe pe. Pam ho'o. Le volo koe. Ho'o lava whaiha mea. He? Hangi koe like tangi koe ke lava mao mai e kuki provider license. Ka ke loa hata tang toko tape au mai kuki folder i heka. Ia wesi su toko ni mai. E ku whinga. Ai min koe whinga atu. Au ke tai minu ke whinga. Te whinga he te ki tohi na whai ko mao ha moui. Tokoni ka moui ha ta. Ka lava ke mao ha ku moui. Why not? He? Koe lao ia koe o charity. Ko tala no he tohi. Charity is love. Charity start from home. From your family. O kaka charity ka te alope,
I'll get see. Tokoni mature. No. It starts from home. You want to have a charity company? You make sure you help your children. You make sure you help your grandkids. You make sure you help your husband. You help yourself before you can help someone else. Because charity is love. Ko tala noa ki ai. Ihe e ku whailau e kuiko law of charity. Ihe ku tohi ko nau whao. It is so important ne whakatata e si isu e mea koe ofa. Koe ofa o te tokoni i hata. Pa koe tokoni i koe hata o te tafoki me pe whai ofa koe ia o tāpua ki kita. Pa koe koe uhinga ko ofa kata ke si o mea. Pa ke broadcast hage ka pau tape ka tokoni koe ke masiva. Ia wek mau tokoni ke masiva. Let it be. Quietly. Ka pau ke tokoni e masiva. Silent. Hange koe lotu. Alo ke whai tu gurilo, whai aho lotu. O te ke broadcast maha lotu ke iloha tā koe whiwhine me tangata lotu koe. A koe tau pehe pe koe tau tolu. Koe taki ko urerei, o kone tokoni e kakai. Koe taki ko urerei, koe taimi ko hawe whai ngata. Taimi a ko patoa i koe taki. Pane hiki i ai pe me kau tama koe tawhaki. That's what I want. Ko whi mau ke whao tohi, pa ke whao tohi mo koe. Ko whi mau ke hu ke mea, pa ke hu ai koe ki ha mea ko te rereiani. Pureanga, businessi, ha mea. What I want for myself, I want for you. Koe mea ko koe law of charity, koe o whai. Koe o whatata e sisu, Nene ofa mai kia tau tōru. Nene si hao pekia, ke lava, ke whakahao wheki tau tōru angahara. Pea whia mao ia ke tau ilo ki he mea ko ia. O whia mao ia ke tau hanga o ako e ata mai ke ne malu i kita. Awa nā ke pehe o whia mao he o tua ke mate no. No. Ke whahengo pe, ia we maha kono aho pe. No. Whia mao, he otua, ho atamai. Ke ako ke ne whakahawhi koe. Ka pau nau alu atu he talanoa ki New Jersey, i he taimika ne langa hukete. Ka pau nau alu atu ko ia, o pehe mai toke tā, tupou alu ko ki apu ko kia hamahaki. Taimika langa i pe hukete. Ko pat nau he whika lako maapi. Alu ko maha toke tā e taha. Ke mai haku skin, pe kau MRI ke check hukete. I mean, o lere to ata mai, ke tuu ke ne whakahawhi kita. Ko ku mana tui i he ku kei New York, te kai ke mau hiki ko ki North Carolina, o tala mai puke tamai. Mati, my first hero is my dad. Ko viria matakai on hell. Pea ko nofo ko New York, ko e whalaite ko tāpe, oku ai koe tople lulu ko tā pe ko ri mai ki overnight ki meiri overnight mai oku ko alu peo ai ki envelope ki tola ta mai o change tola wanoa te au hongo full fi alu fa ki neki shopping he lu pe ke fare ko ai taimini every Friday pa ko ta mai he tunga ane mo toko wa ko ne falaite pe ta hawa pe tangu te tamai i he ne ki se i he tomu pe ko mau api ko na kumi mai tamai ko tari ne fu i kare ai ko ha ko envelope ko i kare o ha ko ai tamatiriva na ilo fu tamai oh hi Helu, you waiting for your eagle letter from your daughter ko ha ko tohi ko mai ne tola pe ko ki tola wa ngea pe tolu ngea pe te au wiki ko tape si fai ke ne shopping e tau hi ko tamai pe ko me fa fia he te ilo o te lava toko ni e te ongo matua ko ku ki tahi ne ko heni alo fa ki tam si ko pe no api mo no mai ko ki tahi ne ta o wa fine okay no pe
Ai koe tokoni ngana o whai koe ke tamai, o whai e heu ki tahine ka. He? Ne hape mea ko fie ma o pure panke. Ai koe panke ia koe pure anga ui ko US Bank. O pure heu ki tahine, pena e ako re pia. Hei te sio koe ke te tokoni e te mātua. Paneong koe muri o ki whanau, kaunau tokoni i pia. He? Pia koe te sio koe ke ngahi, mea au te whai. Pa koe ko te whai e ka sio ha tangata. Ka mea ko tāpeu te whai, ka te whai pe ke langi ai otua. Ke mea ko tāpeu. O ka whao kau ki tohi, o whenga mau pe ke o nā ku hiki sia. He? O hangi koe taimi koe. Koe taimi koe nei mau e koe miliona, ia we nei alu ea pe tupou ia. He karimo sini pe taimi kotoa. Alu ki pāresi o lunch, alu ki iu lope ki whē, alu ki i tāri, ka ke toa wheitu i māmani. Osi, he takai. He? Ko te ao mai eni, ke he kōnga koe ni, ko te tangata. Ka ko e te pehepe. He? I he taimi koe, e te whaiha mea ke te tōni i hata. Ke taimini ia, o ko maa mea koe, humble, melina, hanga he otua, o liberate e kumoui. He? Ne whakatau a tā ina, ka hape mea te mau, te whiwhia. Ka i kai ke whia mau he otua ke te whakawhiwhia maaria. O whia mau pe he otua ke te whenga. He? Ka hape te ki whenga kwhai, pe hoko e te lere ki he mea, pe i kai, pe whia pea. Pe whia pea he kou lava o whenga, ke whaiha mea. He? Koe whahenga ko koe, o asi i heu tohi a law of life. Koe mo ui ke tupu. The law of life, you must multiply and you must grow. Koe tenga ia glerei. Ke whakatupu. That's the law of life. You must. Koe tonga, o kwe maui ke tupu. Koe mea ni kou tau kei third world country e tonga. He ko tau mohe pe whako hatau api. Loi atu ke beach. I mean, neutral pe ata mai. Koe a mea koe whenga. O whe mau e ke ta whenga. O whe mau ke ta whenga, kai lava, ke tupulaki, ho ta family. O whe mau, ke tupulaki ai ata mai, kai lava ke whenga. Kai lava ho ata mai ia o tupu, ka pahe kai te ke whawhanga ake mea konu kou talatu. Koe ku tohi koa a kou whai. Mindset is law. Te ke hatoi pehe. O ko whatotolo e hingoa o ke hatoi pehe. Neongo ku where ngahi wālau, mo e ngahi study, ai kau scientist, mo e kau PhD, mo e kau matai tohi, mo e kau toke tā, mo e kau... No. I create. Mindset is law. La bea aku. La bea na whai e au ke lava o kanga. From one step to another step. Naka ki whao e lau ko ia ko ha pe mai ha fu skola. Oh, o ku mesha ai mita ko e pa fia. No. This is what you call common sense. He? E taimi ko o ku. Te lape ki tau saisi. Hata. Te taimi ko tala noa mahata kau ai saisi. He? Koe mea pia ko whe mau he taimin ke o lava saisi, ai mea koe ni koe whanki mātua ko kore mari mai kau. I mean, that's when my heart drop and I just fall in love. He? Ai au whe mau pia ke te ilo e taimi ko o ku ngawe hato ata mai, pia ku rea hato mafu, pa te tohata. He? E koe whai ofa pia. I mean, what can you say? Ka whai ongo whaka ofa, feeling ofa pia. Ka he kai ke te pehe ke te mean pe te anga kovia ki hata. Ko ki, motua ko tā pena o maari mo ia nau whao ene ki business.
Mari taha ko sione la tu. Koe tamasi foa ia ta pepe maha koe kainga pea oko. Ka neongo ia. Tau family ka tope ka toka. Koe tamana e whangatua. Pea oku ka uia he fufua tonga na e champion e UFC fighter. North Carolina. Ka koe tama koe ni. Na e toko ni life peke te au. Mau ki business. Pea kana e fuhu. Ai time lai o whapauri. He? Pea koe lea ko ta peka hoku mai. Owa na ke ala ta ia. Ta tawa i pepe o ke tā koe ho mari koe tapu ke tā koe e Tupou Helu. O tapu. Okay? Pea o kai peke nā tā nā toa. Ka koe kuhinga e ni. Koe ku ilo koe tare ni te tā mā ai fuhu. Mo a UFC. Fuhu aka. He? Pa koe ako koe tā mā ne ako e ki tāhine mo ki tamasi i mea koe self-defense. Mone tala mai koe ka te au, mone whanga ako i au, koe taimi ko whenga hatake ni tam te kita. He? Pea ako ni hangrewa show mai a ngai pāti i hoto sino o kulawa ke te alasi. Ke te ala ki ai kai mate tō tā koe. He? Aia, koe lao ia mahalo koe tamana e Muay Thai fight. Koe ne hanga ko ai koe ne uhinga koe kano oku aka, ai koe tamau aka. Aka, he? Koe o kick hata. Pea ne ngā oe security. Pa koe ne ako iau i he mea koe reflex mo e act vave. Hange pe koe act vave hoto ata mai. I he taimi koe ohofi ai pe ohofiri. Ohofi ki taha taha. Whenga mea pehe, he? Pa ne ako ki tahine. Pehe kia te au, mau ki tamsi. Pea no whana whakakoe koe haha mea. He na o miti koe ki tama koe ni, koe ne mea nei whai nei construction. He? Pau pehe, kana mea ke whao business ki motua koe ni. Pau whao lewa ene ki i security company o koe Eagle Eye Security. O kune ke ngawe ak pehe taimini i North Carolina. He? Na mawete. Pau kei where ne kau ngawe, au contract mai pureanga. Au koe Eagle Eye Security. Ai koe pehe. Koe tama koe ni na e kickbox, na e fuhu UFC, na e champion, fufua tonga champion ia he UFC. Kau ia he kau veteran ni UFC. Pea, taimi koe na outlaw ai koe UFC. Na wo ke he feitu e taha i Puerto Rico. O now fight underground, he? Koe tala noea koe tama. But anyway, koe tama koe ni o whairifia kan tae hata. Ka koe ne, koe whakaukau koe toi haha mea ke a koe aki hoku mari koe he taimi koe ia. Ke ne own her business, he? Ao ke taimini tupulake ne ki business. And I'm so happy for her. Kono tuwhewhine ni koe Jennifer Salesa. Ani koe fua tonga ko huke pure anga nusila. He? Ai koe family. Kena tamai toke tā Samuela. Toke tā ia Tupou wha. E taimi koe. But anyway, koe kau fua pe. Ka koe tala noa ni ke he mea koe whakaukau. I he ne tala noa koe ke he anga whewhe ke te reflex. Hango ni ka whakamanai. Koe whihai whakamanai e ni au koe peke koe kei moi pe. He? Ai koe kuhinga koe aku ke te ako mea ke. Pau peke kakaina te whiohi mo ia hokoto mai. O ku te ako. Ai mea ke. Ka neo mo ia. O hangi koe lau koe hoku toko ua. Koe mea ni ko ho whangamari o koe ke nau iloi ho ata mai. Ko tanga ikai. O kai ke nau iloi nato. He? Ai koe kuhinga koe hoku toko ua. I've seen you at your best. I've seen money. I've seen everything. Ko ke lava whai. He? Ka ukai whake mahino i hango ni, ka uka whetau laki mahata, pakapau te toe maari. O whai ngā tā, whi mau ke kumi hata ko mālohi hange ko ku ata mai. He kai, whai ko te whai e vete to awhiha. Te hange au ko Elizabeth Taylor. Tau vete, tau maari. He ukai peke whai whetau laki. But anyway,
Koe ku tala noa ni koe ke mea koe ata mai ke whia maa koe ke palanisi hoto ata mai mohata. He? Aia koe ata mai ia o lere i taimi katoa pe. He hanga whai lao koe ni koe imagination. Ko kau he whai lao koe tolu koe. I he tala noa koe ke te mea koe whakau i. Koe taimi kau te whanawha koe ko daydream koe ke te mea ke whai. He? O koe te tala noa pe ka kita. Ka kau New York pe te sioko nau lohe hala. Nau pehe au nau whasisere. Tā noa pe na tō. Tā noa pe na toka nau tōlu. A koe nau tala noa ie o ko alo mehe ni ki he, ko alo mehe ke turi koe, ko whai, te alo whai e, te alo whai e. I mean, koe taimi ko ekang ke tamai ki whana, me ke whukakai nau whasisere. And I end up just like that. I mean, lua ki he tala noa. That's what you do when your mind think. Koe taimi ko ke tala noa You right. Ka taimi koe e he fuafua ako koe ke atamai. Ko ka patu alo kai i a restaurant. Ka lolo tanga pe u kai gulere haka fo i idea. Oh, grab mai haki. Ka napi keni. Hawe. Mei napi keni e fia hek tohi e. Fia mau ke whae e. Taimi ko lere koe ai. Volve ko koe fo i atamai. You have to write it down. Koe taimi koko o kuke misi ai. O pehe. He taimi ko ia. Koe mohe koe po uri koe peo ki peni mo ki pe pau tawhaki. Just in case nā hao ko miss. Ki ha whaahinga mea. Ko aha ko tohi. He? O ko tohi he ku journal. All of my dreams. Koe hape ko miss na e whai he aho ko ia. E toki hao te hoko ha mea ko pe hawe. Nā mahi o sio ki tō tā koe ne pehe mo pehe. O le pe ko misi sio ka ta. Te ki ora pa tō tā koe. O le pe te whitau laki ma tō tā koe. I mean, ko hoto ata mai o ko ngā ue. Pe ko imagination, pe ko lao koe o e whalau loto, pe ko e daydreams. O ku lere ia. O ku lere mehen ki tonga. Te ulere mehen ki itari. O ku lere mehen ki pāresi. He? It runs. It swing. Go rhythm. It goes out and come back. Pakapau te whaha mea uhara. Lao go karma. It goes out and come back to hit you. He? Hape te mea kovio kwhai. In this world, you will pay for it. Anything you do bad. Kai haa. Tamate, ngutulau, anything. Lau kovi hata. Trust me. Kaya lau when you go fao when you go ahead book, you have to read it. It'll come back. Kapau ke faha mea lere, it'll come back. He? Wai ki family heni, fi hai family toko ni. Au ave hok mohe ngā ke nau mohe ai. Family ko ya. Nana mai ngā ki tamsi. I mean, whatever you do in this life, in this planet Earth, it is a rhythm. Hangi ko tau sio ko ke kau basketball. He? Kai ta pe ko pulu, pa ko fai ulu pe. He? Ai ko ne ko ki tamsi fuk ne basketball. Kene lo tanga pe ko ne lue ko ana. Tolop. Kapata hey, ko tolop ki fe. Oh. Tamaya, Mom. I'm thinking, I got this story. I got it. I said, what? I can imagine. This is my 3 shot. I'm going to shoot it. I'm going to shoot it this wall and it's going to go in. Even though he doesn't even have a ball in his hand. That's what imagination is. It's falata. You know what I mean? Oku, te tangota peko pa te whakaukoe te ki fo I business koe mbe te fo I mea koe ke whai. And you holding the ball in your hand and you're going to shoot it. And you practice. You ki whakaene and it's like,
Am I gonna make it or not? It's like I'm gonna try it. I'm gonna hit it. And when it goes in, you feel so good. I go kitohi. Kitohi na fau. I don't care what anyone say. The day I publish my book, oh my God. I play my music and I was dancing. I walk from this corner to that corner. I mean, I just feel the joy. It's like I shot it. You know what I mean? I gave it a shot. And I made that 3. And I hit it. I mean, that's how I felt. Lao go Michael Jordan go. Man, I missed how many shots? 9,000 something. I miss how many game I lost how many game every week. But I was a champion. You know? Allow a good victory. I'm a champion. I'm a champion all the way. Whakaukau e koe atamai. Koe taki ko oku whakaukau pe oku whiwheka. Koe ka mea koe defeat. Koe ka mea koe whoi. He? Oh no. O te kake hua mea. O te ilo kita pe whiri kita. I'm already practicing that shot. Hey, I'm gonna make it. Go lua koe me turiki hok whare ke turiko and I'm shooting it to the corner. Come on, Tupou, let's do it. Let's give that shot. You know? Tatau people have business go ke whai. Ha peki business. Practice. At home. Ha pe. Peko hingoa ko mere. Peko ana. Peko sione. Peko paula. Give it a shot. You know what I mean? Ha pe mea te ke whai. Kak whi mau. Ke topo laki o atamai. Whi mau e ke tupu. Whi mau ke tatu. Taua tonga. A koe uhinga ia. E ku whihinga atu. Ke wako. A mea ko koe whakaukau. Hape mea ko te si lava tokoni ai. Pa ke to oia. O te ke toko ha mea ka kene kai te kalabai. Toa mea ko ke pe. Hape mea te whai ahoni, te ula whainga kia. He? Hape mea te whai apongpongi, te whainga kia. Whakaosia. Aho ko toa pe mahu inga. He koe lao ko koe taimi. O kai whake lao e taimi. Lao mahu inga pia powerful. A lao e taimi. You know why? Ka ke talawa e tau e taimi. You can never fight the time. Taimi ko more ho taimi ko he whai ko he mea lau pisi me lau noa. He? You would think ko ke a o tau whanoa ni manoa, a we na whakaamuange mai na tau ua pe wanoa. Ka whai mea kona. Whakaamuange mai na e se iwi tola. Whakaamuange mai na e whakatau haku api. Whakaamuange na e si kumi. Haku ka, ia ka koe, he nekei maa he taimi koe. That's time. That's the law of time. Koe taimi ko osi ai. Whew. Time defeat every single person in this world. Kete kete rako maa. Ai taimi. Ko si su toko tape. Ne haken. Ha ere mai ki maa maini. Pea toe. Ha ere hake. Whakatuki. Ki he mani. Neka ke wei se taimi ia. O tau e ko tangata. Na hawa si su ia. Neongo na e ha ere mai. Whakafau mai he tangata. Ka koe o tua. Ne whakafau mai. He? Koe mea koe ko whataratara noa i koe i he taimi lahi ke utara noa koe i he politika re ki he tare volo koe tau atonga. Koe pe o tangata anga. Owa na ta tangi ke ta tau ki a Tupou ono. Owa. Koe pe o tangata anga. Koe ta nofo koe he mamani koe ni uhange koe stock market.
alo hifa. Ka taimi ko ke olungai, teu ko ke paulu. Kaya tahe elai olunga o te pe olunga ma pe. Hawe ni ke kau milionea, kau bilionea o kuai pe hona palapalema. Koe mea ko tā koe ke atamai. Koe atamai pe tene lava. Tu, awhi koe. O tu e atamai a hangi ko fuklai one. He? Te ke hori mai kāo? Ka ta whetakai. Ta sio ngai pe ko hai. E mālohi. I'm the king of the jungle. Tu e I ka rei olunga pe ma, hey, I'm the king of the sky. I can fly higher than any birds. He? Awa tu koe fu ngā tā koe la lo pe ma, hey, I am Totolo. I'm the king of this ground. Te heke aki moku kete. Anga iau tangata. Te te poloia. He? Pe aku whia mā ui ke tā. Teu I hota atamai. Ko hinga whao koe, mindset is law. Pa koe ku lau koe tonga. Peo lau kau aki ke uhanga tuku heu ki tohi. I'm from Tonga. Mo ki I fuka. Tonga. Ki I fuka he tawhaki. I want everybody to read it. Ke ilo koe Tonga. Tonga rise to another level. He? We rise to another stage of life. Utau lava whao tohi pehe. One day, I want my book to be in New York Times, #1 seller. I want it. I'm not there yet. But God knows I want to be #1 one day. If I do. Hey, ko te poto me ko e lefa barang. Sit. I mean, ka atonga e whai matahe whatotoro koe ka hagai whai se te skoe, mai whai se te skoe. He ta awhia. Kai ta awhia taha me whaotohi. Ako I be tupo. Just me and God. Anything you want to do. Ka kua ko ia koe whana. Anything. Ka ki tahine. Hoko koe pūre whapanke. Corporate office uk supervisor. Ne haia ba ne a ko ia. Ka kai me state ke heke I he lao koe ni koe o panke e moe. Ngai mea lahi. I he pure aga. He? Ka te sea tuk ta ua wha. Man. Taimi mi kou tanguta ki tahine ko tala noa meeting I mohata. Ai ka te sea tu na te ako e te ki whanau. Ke hao ke nau hoke tungo ia. Au whia mau. Au whia mau e ke ako I ho whanau. Au whia mau e ke ha legacy. Ke tuku. Ke ona ke mate noa ia. I mean. Ka ke mate mai. Ka ku eke ka koe uksio mai. Ko hana ho legacy. Te ke tuku ko ho. Ke whanau mo wha mopuna. What are you going to say? You going to do the same thing? You're going to work in the same job for 40 years? No. You don't want to be an employee all the time. Change is good. Allow you a good change. You need change in your life. Change is good. I want to come in. Let me be the change for Euless, Texas. And fusie fukatongai. He? Katau mavava. Sihova. Glory to God for everything that He planned. It's going to happen one day. Kaketau ilopo kafe. Kaya au. Hape ho whakaukau. Ke whia mau ke mao miliona. You can have it. Ako I kai ko Bill Gates, Bill billionaire. No. Where go billionaire? Where go millionaire? I heni, I ulope, fitu keke. Ai ka kai na whakakaukau e mea ko atamai. Peko whia mau ke pe mai o. I'm from Tonga.
He? We want to know. Ko rea ka siana ko he mau meeting ko ni nai ko he pure anga he ka lere ko ke pure anga. I like when rea ko siana pe mai. Oh. Ko I recipe to lai ta ka tonga I Texas ka to. I mean, I America ka to. I'm proud. That's illness. He? But they're proud tanga aloga ulesio. Let's see the vote. Can I rava can I feel ko na taki. Pete na feel ka. Pete na vote ka Trump. Pe vote ka Joe. Pai pe na feel vote ki. Feel ma ope ke takau. I me ago ta society. Ko feel he ta taki. Porque ta feel ko ta taki. Au ta fakau ka rere. He? Okay ke ta muy pe hata pe a we go fukaristene a. Tu ko mai ke vote ka Trump. Really? E vote no ia ka Trump hena atu e Trump ha foi ma polo ka koe. E fa fanga ko fana. No. Trump has millions. Take it on to Trump ia ka koe. The full stimulus check ka na atu ko ke kakai. O ko ha pa nga ia Trump. Are you serious? No. Pa nga e pre anga America. O lava peo. Prince na pa. He kwa me na secure. Como na tu algo que tonga pa algo que fare pa anga. Ave ku proposal ke taimi go he ito. No ave proposal ke minister ko to pe ma fare ke to koni ke tu mo kuin. Ako mana tu e ala tala no me fanki ka tama go nga go he. E fare pa anga. Tamena to Tupou, don't worry about tonga. Ko pet ko ha. Oh, ko mau pa anga mau toku lava pio prince pe tonga. Ko pet, really? Ko ha mau inga ho pa anga tonga. Tala mai ka te. Ki ha mau inga ho dola au i America. The richest country in the world. Pe mai sana, what? Au ke mau inga pa anga tonga i America. Kataki. Te ke prince pe ko ho pa anga hena, pa anga tonga. O ke hano veriu online muri. Que whakatau mai ka mea Amerika pa antonga? No, it has to be changed to US dollars. Ka mea ko whi mau ko ke a koi ho ta ata mai. He neo mo te tanga we whakapure anga pe ki tau, te kai pe ke tupu ata mai au. Te mau pe ho degree e whiha. Te ki au ke level ko wau kia. Okay? Na we ata mai ke mature. Mature pa tupu. Ako ne tupu ko ia. Pa lava lewa ke ta. Ako i hata. Lava lewa ke ta tokoni ki hata. He? Lava lewa ke ta ilo taimi ko hawa ko whiri. Taimi ko tolo mai whiri ko ke ne whenga ke ne tamate i koe. You think so fast right at that moment. O kai ke te thing e kita e fo I peni ko te tohi ai. O ko te thing a kato ata mai. He? Taimi a ko lere ai ko to ata mai o tu. Ko le tu ko ia to protect you. He? Pa ko me e ko fe ma we ko ke to koni at ka ko tonga. Hanga for hiva. Tonga tu rice. That's my dream. My dream ke tala noa ki a ko e ngai taimi kon go atai. E taimi he ka ki te tala noa te upehat alo kumi e tohi ko a Tupou Helu o lau. Mahu ingan ke listen. Ke mea koe ata mai. Ka whakaose tā no he pehe koe ke puke koe tamai. Puke tamai he kan sā hena e whāmai tonga. Pea hao ke paka ne whāma koe taimi koe. Na e ke iloi pe na e hano mass ke tui. Ne si whana pe ne ngō we a ke whaito o chemical. Pea mānawai, he? Pea awhare pe si tōk ta mai pe o atu ta mai o koe a spot I hono lungs, he? Man. Ka koe tau lau pe koe tau tōlu ke te ofa koe ta mai. My hero. Every day o koe kia ha taimi o koe kia whakaukau ke ta mai.
My mother too. Kako na mate fae ta tahawa. Ai ko ofa pe ko tamai he na tamai pa to fae ka mautou na mautoko ono. Na tui na aluki uta, na kuki, na haofo ho mau na pikeni. I mean, na malanga fai fekau. Me alahi na nesi fai. He? Nengo na kisika ki osi ene ako. Ene feina. Ko ofa he tamai. Tako mana to tamai he tunga ane mo ku tokowa, angu tokowa. Ko heni oku awe ki whare mahake tamai. Pia au talamai he toke tai ke te whahame ke mate. A ke tau pe hepe ko e hiwanga full tupou e taimi ko nau kei Wall Street kia. Masi, e ku ita ko he toke ta. Ko hai koe. Ke tala mai, hei, maha ko e hiwa taha in pe hiwa ua. Ko hai koe ke tala mai ke awe tamai ko mau api. E mate. Tamai whai mahina pe tolo e mate. O ko tangi pe, alo me he ngawe, ki api. Whaau ki kato, mai ku vale lau pe. Tari he naka waot ki Texas. Ko tangi ke ku maari he taim koe tamai ki whanau. Tau he koe ki whanau kau alo ke tamai. He? I mean, ke te mahu inga hamea. Mahu inga e te tamai ma te whae. Hau pe koe heka taxi. Iau mai pe koe ki Dallas TFW apoti. Heka he taxi ta taha ki e whare mahaki. I forget I forget sister my brother now iloya. I don't take no from an answer. Heck about a taxi. I like for my hagita, my dad, or was always ya naya. I took it out from the office. Con office go for a building hang my pick for a man. Kaka haki yolo. Who what can look at it? Go ahead, discharge it, Tamayo cancer. Tamay, oh, Katela for me again. Okay? Kapat koe ha, osi ho iwi, toke tā, wiki lawa whaha me ki tamai. Tamai no. Koe policy pe, kapat no. Koe lao koe Amerika, oa na ke hanga, o awe ha patient ki api, ta e toni. He? Tari koe hena te ulau ngai koe. Tai mea koe au koe, matui whaki. Lahe paanga, lere mai atamai, lere mai iko, lere mai mea keke, atamai. Hife wiki lalo, tāpe au ia haea pe fu implants. Private. To ton cash pe. Hau koe ka awek tamai aku me whare mahaki whakapiko koe ni. He? Ke he whare mahaki koe pēla. Os tāpe au ia rea e toke tā ke hau kia. I mean, koe taimi ni koe, lere koe atamai whakaukau. Pea si teke mai tamai ko au peni ko hamai tamai usi alo sister ya ko mo brother heb na os fo ina wa ya kai na lava na to hata os kai la pea mo tafulu me ke ka mate tamai te tamte hata in my mind e ofa ko het tamai he mo ke ta ha he vale lau pe fo ke te mi ko te anga in New York tamai ta hine calm down na te mate pe kita ho kai la teke mai tamai ha. Hau koe osi koe ya, hau koe a implants he taimi koe ya. Me ne hiwa ngā futu pumaha koe hiwa, tāpe koe hiwa. Hau koe a implants koe ya, o tala mai he si ana ia he implants ke heka ngā hek mea lere, mandi no au teksi. O tapu ke heka mai tamai. Ko pia, na o totong koe, try to stop me. Te heka mai tamai ke to ngai tamai na vai ko tu ere manawa. Tama he sana. Okay, heck. O fai pe mili pe tu ak tamai mono ulu me talang don't worry dad. E atu ha aku ia ko fua ma au. O si tangi tamai. Ka hefe nga mea tapu ke maha ko fua no. O hefe magi ke mate dad. Ko awa te ni me fai ko tangi ko me. Ke tu ha ma ita. Me vale lao he ita he tunga anu me toko ua he tai toka nga mai. Ha o ko ke fare maha ki. O ku tō mai toke tāka nau tāki ai, he? Transfer neng tamai mi whare maha koe ni koe AGP o ku ki whare maha koe whariria. Ke whare maha ki koe pēla. Pēo tō mai si ana ko specialist nau tā pēo iki ai whi ngai ki hau ha specialist. O ku hau si ana pē mai. O mai ho tamai ko ni kosi. Ahano loki mai, he? Whai ko hano check in e tamai.
Mo e ku tangi ko mo tangi si ana. E lava ke atu ha aku ya kofua ke ama tamai ka si mo uyu. Ko ke fe mal ke mate tamai ka mate. He? In my mind. Hek whakau kau. E ku ofa hek tamai. Mo e tang. Tamai si ana. Maha whawha ia pe ia. No. Te uta ki Houston. O ki ai nau. O ki ai nau mea o whanai pe. Whanai pe ki he kansa. Pe try out the kansa. He? Ke mana tui whaka tau nofo ko he mamani ko ni. O ku rea pia paa. Tai mea ko ia. Any amount of money ke tamai te utoto. He? Hao pia mai fu cash pe na e fiha. Tange si ana te utotongo ko e. O si ato ni fu paanga me. Pe mai si ana. No. Toki ate pila pa ke tok. Tamai. Okay. Tamai si ana ke hao he ahataha. E tā ki he whanawherento ke tā Houston. Aia whaki, ka pāke ki ate ko te pehepe. Ma haka panaka ki ahate se niti pe ahate whainga tangi mo te kore ke si ofa ta mai ko ke lot ke mate. Neongo ko ilo kansa. Ka kau kansa ene o na mo ui pefu ta ulai. He? Ko mea ko fa e ka kai ko kansa. Ihe tapanga pe mo na to. Ihe at pe ko whare mahaki ko ne tafa pe mo fere. Si malolo ai pe. He? Ka kia pe mea ke whakatolonga ai ke te lava mo uiha ta hongo fulu ua noa. Ka ke lava nofu mo whanau. He? Mo. Koe tau pe. Pa koe hawa tu koe niu ta mahe si ana. Hau e ahataha. E whetutaki Houston. O kia e nau mea o tesi he tai mini koe shot. Pa koe ne whanai pe ia ki he e ria ko wai koe kansa o dry up. Ma tu koe kansa koe hange ko hafo I hangata maki. Ko whai hangata maki ko ia o pela. Paka ne mowhere ko pela I he sino I tangata. Ne hanga tamate e sel ko he sino I tangata. He hange to pe ko ha fu toke tau. Kana wako ki ai. E te mikana I kansa I ko tamai. Research. Paka ne mowhere ko ne tamate I a sel, good cells. Pa moi o kani. He ko mea mowhere atu ko me he kofua ke ate. Alu mea I ke ha. He ngai konga ke he sino. Ha mena e hoko. O ta he si ana. Ne fiha afe ke fo I shot. A kai whake uke au. Whema pake mo I tamai. E mea ko koe. Whenga koe a tamai. Ia we o mana si marolo I tamai. Tuk mai mua ke unofu mai hata oe nima. Ono ke utauhi. Ke masi. Wheohi. Teke, I'm not ready. He? Pehe te ongo I ko ha puke hata. Ke ona ha mea hoki. E te whenga. He? Pena hai mena e hoko. Mo I tamai he tau hongo full tupu. Pe ave e au manof mai New York. He? Ke sino na ene luce malunga full tupu na e skinny. Paka manof ko New York e whawhanga mo he tamai sino. Ene mea kwhai koe lauta he tape, tākita, mohiva. Musitonga e whanau kau alongau. He? E whanau mai ke he loto tamai he horisi me turiko to ape whare kona mauna whai. Wai motua. O pehe mai, ei, kai hai mea helo whai. Ko pehe, kai hai ne mea ke siato whai ne loto. You know, ai hai whakoi fuwhei tuu e ni koe hawa onga e pehe mai tamai. Ai fuwhei tuu whakari whia kon ke hao latai. Ka neongo ia. Ka si latai ha mea ke si toko ni e tamai. Mok family. He? Ka tau sio koe ke viviri. Wai whenga koe. Ai atamai. Kai pe ke tuku e whenga. He? Hawa tai pe te mini I whai maulot wha family o lea tamai ke whanga sibling. E hene pehe ko ki tahine na e puke maupe na e maha ki na kai ilo hatahe tō whiha mi mate. O hanga he o tua tapua ki. Ane omi e atamai whenga. Pako e whenga ene o kei whaipe. Ko ni ko lava whao e te ki tohi. Ki tohi na e tohi ene hono tōlu. Au te kai pe ke mau hate whupaanga. Ma tui koe mea koe whao tohi. Oku maha te toki tohi e whiha pai toki. Lahi a te paanga hao mea. Ka ko whao whuke tohi he ko wako aki tohi he ngai whai kōsi. Paka tau tala noa koe ni. A ken, o whia maa o ke mou whakatau. O te riva at pe. Kau ke no whai tonga, o shipi at pe.
excuse me, ai tohi ki Tonga, Australia, New Zealand, Fiji, England, Siapani, Siamane. Ko tohi ko ni o koe publishing koe company koe o nau publish e tohi. O nau ship e nau tohi. Aia, o ko ke whainga ke sell e tohi he Amazon. E koe Amazon ia koe wawe ia koe alo e tohi hono sell. He? Ka neongo ia. Koe mea ko lava whai, te ke lava pe ko whai. Koe tala noa e he pōni. Aia koe, tau pepe koe i tō pule lulu e ni hono wha, e tau tala noa koe ke atamai. Mo ngahi mea nau fōwai. Na e lawai ke hanga he ku whakaukau wawe. Mo mea nau wako ke Wall Street, ke ne toko ni au, mo family. I ngai mea lahi. He? Ko tai mini lewa, o ko lava toko ni ke kakai lahi. I mean, kakai, o kaki usa ia hata hau ne kakai hata. Ko tātou ni kakoi. I mean, ko hau hata koe, hau e tupu toko ni malaunga e toko tākoi. You better be sure kau ka launga i koe. O sta aki katoa koe mo elito. Tuki to. That's helu. Atamai. Atamai na wako ki ai. O koe whemau ki kakai hata. Whemau ki ta whai mea ko tawa pe i helerei. Mo oni, mo whaka o tua. Ko os hanga he o tua whakatau a tai nau me mea ko kaka. Taimi koe a te paanga. Ia we. Mouth, atamai, sino, e ta feitui. Mā mani he te travel ai. Hey. Hanga he o tua whakatau a tai nai. Pane kei toko ni ipe. O ne omi e mea koe atamai whenga. O ne omi e mea koe atamai mo loto ofa. Ahen koe whai ake whenga. Pe au whea mau e. Hang koe lau. Ka hao tohi. Take a picture and send it mai. Take a picture of your journal. Businessy. He? Ka kai ko na ostara mai ko osi whakawa e nau bank account e nau businessy. Anything. I mean, how exciting life is. Life is good when you grow. He? Ke taimi go ta tupu ai. Whakarata. Ko sio koe ki whanau koe ke whau koe tohi. I mean, he peheu ki tahine. Pena ne whau whakawhewhe tohi koe niu whakapālangi. Don't worry about it. Don't worry about a thing. I can do it. He? Au te tau pe mo koe. Ka pau ke pehe koe hau e tupou. Nā kai osi e kuako. Hau e tupou koe ki haku maari. Tā lue si e kusinkolo. Me maro lo hoku maari, pe koe alo hoku maari. Ka siri aki au. Hau e tupou, kanakshi me e whaima ki whānau. Lotu. Lotu ke otua. Lotu. Ke kore ke he otua. Kene ato e atamai ku mama. Pa ke tohi. Lau tohi. Alu ke internet. Koe ki telefoni kau ta kohi mai mi ai. Ko o lere pe koe ke mea ke he interneti. Ko ke ako ai. Ka koe whe whao hao palama. O ia we where mea koe he YouTube. He? Hai pe businessi. O ko ke whe whao. Hako ki ai. Viviri. Whe kaia. Ko wha moi mohe. Nau a aneuhu hanima. O kai ki tahine. Pe my mom. Ai me ke a pungpungia pe ai. Ko tang, man. I'm just... pe whai ku lotu. Whawhetai. Ke whiawhia beo he whau tohi. Taimi go te... Show ki business. Such a joy. Hangi e go haki pepe for og whaere. Ka te ki business is like an idea that you gave birth to. Ka taimi go ke give birth e ka foi idea. Hangi e go ke pere ngesi ki pepe. You feed. O alo ki foi bottle of milk. A o ka taimi
To o bara ga alo ki se puni. He? Mashed potato. Ki se puni. Fafanga ake fanki me akai koe. Alo be mea ke kai me akai ko lalahi. Pehe business. Pehe idea koe atamai. Alo pe ko. Ko te tangata mo te whiwhine. Po te lava tu. Tu hoto atamai ke ne awhikita. Taka ne tu koe atamai ke awhikita. Te lava lewa whai mea lahi. Kai ke hawa tahaya lohi a ki kita. Ko ulere koe ni koe ke mea, koe ke toha taha e tuki maha mawhare. Kau niusi, kau newspaper. Me whi mau ke interview ha tam whapika. He ku alo e tohe loi mai mea ke he newspaper me newsi. O kai peke si au he newsi. O ku mau pe ku newsi me telefone. Me ku laptop. Ai alu hoto ata mai. Ta to te whita kulere ko to oua ne kulere. Ki o awhi. He? O tu ui ke ne awhi. Ke ne malu ia he kulere koe ne. Ai pehe koe. O whia mau ia. Ke ako, ke mea ko tape. Ke ne hanga malu i koe, mo whana. He? Whia mau ke malu i koe. Ona ke tō hata, ona hao hata ke ne lohi a ki koe. Koe taimi ko hoko ai koe palopare ma. Koe taimi ko aluhake mea na ke ako ai. Ke ne save ho mo ui. Koe taimi ko hao ai mea koe na te ako ai. Ke ne hoko ia koe self-defense. Ke ne hanga whakahawhi koe. He? Ai koe taimi ni COVID-19 koe te whaha mea. Tā puni uki sias. Mai hau ki business koe ke toi whai. What am I doing? Hao lewa ata mai. Whautohi. Ako e kakai. He kosi. Lecture, tokoni. He? Mea keke. That's when the mind comes. Pa peho ata mai. Ka mea kau whia ma oi ke ako et ka te koe. Owa nā nofo noho ata mai. Lau e tohi tapu iyo. Laki tohi ukto ke lau he ako tope. Pa whia ma ke te whai ki ai. He? Pe mai a sisu ke ha. Lotu mo, tui mo ngā ue tangata me whiwhine tonga. Ngā ue fo i atamai. Ue fo i atamai. He? O te ke whakamohe mohe. He ka aha aho te ke mate ai. Ka ilo hata e peko hai mena ke lava. Te mau ke aha aho te ke mate, tapuangi mo koe. Ke ilo koe haho mahu inga. O totonu e ke mahu inga koe i taim ko ke mo ui ai. Koe mate e ia na rea si suki ai. Tuku ai mate ke tanu he mate. O whi mau peke ta whakapa koe tongi tau. Ka, o whi mau e ke ta ofa ki hataha i taimi ko ta mo ui ai. O wana ke hao ko pehe mai Tupou, ko whamiri koe. I taimi ko milionea ai. No. Taimi ko ni ko paku ai o ke lahi baanga. Ke milionea, hanga taimi ko. Whema ui ke ilo ta whamiri. Ai te utoi milionea ai. Te ke toki hao pehe mai. Peko ki motu o koe na mamari. He? O kai pehe mai toko waka. O kai ki ilo he motu a ko hai koe. Ai ni koe he Uhatafe. He? Ki motu o pe wangare rei. O kai whaki nei loi au. Ki mari e pehe tau e whiha. Tau e nima. O kune pehe pea o. Lere peke he mea ia, kaine mea kwhai. Ai fo he ngawe. E si ngawe i ate pe foki. Tukot ke alo. Alo koe. Ke taimini u pato ai koe i kare. And I fly high. He? O te lere mai taimi koe te hoko a mea ia. O wa. He na e heka hama pea Tupou ia pa ke toki hao koe mari mo au. Mana tui pe ia e Uhatafe. Kau ave hingoa e Uhatafe ke tumutumu. Neon kou whamiri pe. Kau taratu ka koe. Ona musi o lalo mai ka Tupou Helu. He? O wa. Ai koe ki motua fau ki nei loia au tamai koe ki whai whekau. Koe whai mea pe tahana e sai e ki motua. Koe whoki o lotu. Mahu inga. He? Mahu inga. Pe tuku hangi at ki au. Hangi koe lau. Malo kua lava, kua osi. Ka tau
Whanonga to the next. Kai tau ilo poko hai. That's life. Today, kokoe, moau, ko a pongi. Toko taha ke hei. O te lele mātangi a we, ko Mr. Meya. Oh no, I don't know you. Hello. No. I'm done. Ko osi. This is a new Tupou Helu. Peo tau whawhetai ke o tua ne omi mea koe mahino ka. He? Hanga he o tua whakainasi a kai mea koe mahino. Kai. Te mau ke te whawhalara ka ki mo tua. Masii. Malope ko si hao heka kuha maa. Alua koe. Farewell. Kai tuku tā hine Tupou Maluhola ke. Fly high mo ene tohi. Hello. That's the mindset. Kai ata mai a koe ka pau ke palaparema mo ata. Mari, nofo whaka mari. Kau mea. Don't worry. Mana tua yok fere fishes in the world. Ata mai. He? Fere kakai. Ko te fia hanga hake kaka kore mari mahamotua. Masi. E lava tuku mai ke osi e kuwe tepa e toki kore mari. He? Laka ka peke sinkolo. Taimi ko whakaukau a itam ko sinkolo. Tu hanga mai au ke whakaukau ke tokoni ka au mo whamiri mo whanua. Tuku ai mari ko to fiha e mari ke peke au haka ha uto hasiana ko uto. Tapuange be moia. Ko mea pe hoko ko whakamore pepa e toto whetongi last name. Ka whoki ke helu. Nai omi tama ima whae. Hello. Anyway. Whawhetai ke otua. Hene omi hataimi ke tau tala noi ke mea koe atamai. He? Koe ko angolo ko futa helu koe. Palau festa ia i he. Philosophy. Mea koe atamai. Ka pai pe he maa futa hu angolo hane sio hake mo whanga kuia pe mai. Sat ke vare koe na. Whae fo i tohi ke atamai. He nai maa hona mata i tohi mea nefe. Hey. God gave me the wisdom. And I did it. Hanga he otua. Omi mea koe poto whaka otua, poto whaka atamai, poto whaka lao. I mean, kata mea ka te whinga ke te ako kia. He? Oh, wa. Ko whi maa, ko au ia. Whawhetai peke he otua. E ne whakamanatu mau mai peka. Tupou, humble. Humble herself. Oe ai ke hiki sia koe pe he uku ke pota whakaukau. No. Koe ke pota anga tahe otua. I always have to remind myself. Every day. I must be humble. I'm a servant of God and the public. That's me. Ma oe mea koe mahino he taimini. Ke taimi koe, tai mahino lah. He? Mea koe hiki sia fo o. Pākia. He? Lahi koe paanga pa ki lere ai atamai. Ka ke whai hao business, pa ke milioneha a. Pa ona ngaloa. Nei whai taki tala noa a kuki ai. Mantui. Pa ona ngaloa o toa. Oh, I've been excited ko ia. O fu ova ia I ho glorify o toa. Ko o toa pau ke glorify he every minute. Ke lue peki turiki ko e. Lue mai. Hallelujah. Pe mai whanau, Mom, are you okay? Of course. I'm saying hallelujah. Pawhetai. Glory to my Almighty God. Because without God, I'm nothing. I'm nothing. O wana ke pehe, o kulere ho IQ o pa ke potongo he otua. Really? Ki motua whaiwhekau kena, o tō koe ki tua koe he metotisi. Nā pehe ki motua ai, o ia we. Te o whaiwhekau he ni he na o whaiwhekau he
sias katolika. Alo mea i ki he pentekosi o kai nau paanga. Kai katolika, kai pentekosi. Hauen ke metodisi o tangutu he tau tafa. Ko fu api ane hongo fulu e whakatau me he paanga e siasi. Pepe sia nice untouchable. Until he met me. Okay. Ai hau pau peke ta i loi. Oua na ta hikisia. Na ta lava ha mea. Oua na ta pore pore aki. Ha mea o ta lava. Koe ata mai e na e whau. Ke whakaukau i ke toko ni koe mo whamiri. Mo toko ni ka hata. Ka naka ke whau e ke kākai hata. Koe whi mahino i oku hangai o toa omkau. Na e whau ho ata mai. Ke hangau i lo ia. Ke oa na kākai hata. Mahina? Pako ta mau pe ai ata mai viviri, ata mai whenga, ata mai ofa. Ta lava lewa. Ke ta iloi. Ko ki mea koni te whai. Te whai e ke tokoni ki hataha ma waha ku mo ui. Excuse me. Pake langi pēr otua. E mea ko tawa pēr ko whai. Ko haa pēr ko mea ko whai. E ko whakawhotunga ki tua. Ko haa pēr ko mea whai. Kau ka lere ka hapure anga. Kau ka hoka ko taki. Ko taki lere. Oku ne malu i ne whangasipi. He? Ko taki lere. Ko taki lere oku ne whainga ke ne whaiha mea ke toko ni hata. E taimi go hoko hapalaparema. Ko taki go ko mālohi a taki go oku rise to the occasion. E taimi go toa e whaingata. He? Taimi a ko ilo ko hoku strength ka oa na challenge mai hata. He? Oh, wow. I'm like the eagle. The wind hit me and I take off. And please do not bother me. The wind hit me and I fly high. I love it. I have the wings. You have it. Ka taimiko ke whakaukoe ke fui I kare. Ki pala pare mau ata ki motua poka ki whine motua ka koe. Peko hai. Koe meko ki wako I ka koe. Koe pila koe ata ua koe whaka society, whaka api. O na hoko ki ne stress hata. Wai whahinga ia oku. Tamte pena tōna tō. Nau kona. A we where pila whare mahaki. Ia we ko te mate a wia kake hamea kai whanau. Ia we koe ke te hamea koe ni ko hangai kolo nā tō ngā we. He whakau kako pila ni whao me whi. No. Ia te mko tā maha tā ka pau ko o hapila lai. Tala ko ka talam kin to tongeng pila. Ka Trump. From Tupou Helu. Okay? Don't bother me. Because at this moment, I'm recreating myself. Ang kuya kita peta to boy. Ko Amerika ini. Kapag ko hasilin to tongi pila. You can make arrangement. Ki tolai wanoa, tolai to noa. Hape mea ke mau. Ke riko pila. Kapag ka mea e ke high blood pressure mo. Lere hasuka. No. Really? Kuya. Ko tala mo na file bankruptcy pe ta ko to pe ke billionaire pe. Te file bankruptcy ko tala mai o ke te paanga. But who said to ke paanga tala a Trump? Every year file bankruptcy siana. Ta ko fa hinga te sot ke post ko fa hinga tonga. Ah we ko hanga Trump amene fu who are kill my kakai. Really? Do you really know what you're talking about? Ko me ko fe ma ko ke ako ko ke atamai. He ko posti mai ko Facebook a o whakaofa. Ko whi mau ke ke le volo ke hanga I lo ke ona si o lala mata ke tonga. He? O whi mau ke si o lala mata ke tonga. Ko me ko whaua ko tohi ke ata mai. Ia aho e ke maha a skola pe ko hafu toke tā PhD he ata mai. Ko hau me whi. I'm Tupou Helu. I'm from Tonga. Kai ke lawa si o hifu ke ai ko hau me whi. He? I want it.
Me a kotoa peo ta whai, ke ta hiki a tonga, ke ta hiki a ta whanau, ke ta hiki a ta maari, ke ta hiki ho ta siasi, ho ta whamiri, ho ta whanua. Hiki ki o lunga. Ko ha mea ke toho holo ai la lo ta puange mo koe. He? Koe ha? Koe kia ha mahu inga? Koe ho mahu inga? Na tāpua ki i koe Tupou uluake o awe ko ki langi. Na hifo tanga loa ha erefo mei langi ke whau koe, mo au. Tapna si o lalo maha tāke tonga. Tā u ke mea koe tā ilo koe tā u iaho tā atamai. Si ke ku alo koe ki New York e. Na pehehe ki motua milionea ia. Ke hau ia whie potang he tonga. Oua. Ko taimi koe nau toko ni whakawhi koe. Apo kia ona na ne kumi. Ta oe whia pao toku maari mo ia. Ke taksio si ana. He? Ona ke si o lala mana tala mai na ku kaka pehe coconut tree. He? Or eat fruits and whatever. Go to the beach. Tapu ke si o lala mai ke he tonga. Ka hanga he tonga whakawhi millionaire. That's it. Whia ma ui ke lere hota IQ ko hota atamai. A u ke tum. Ke tāko kia. Paka tāko pia tawa kia. Ia we, mea koe mahino. Mahino e tā rea. Mahino e tā post he Facebooka. Mahino e tā whakaukau. Mahino. E tā mea ko tā pia tā whai. He? Oua nā si o lalo maha tā ke tonga. Ko mea ko whe mau e koe ke wako i koe ke whakatupu atamai. O whamai. O ke whe mau ha tokoni, ko ata. Inbox mai. E taimi koe o kou free ai. Te ulawa tokoni koe. Whe mau ke whao ha business, o whamai koe internet e nau free. Search. Tohi. Search. Ka pau ke whe mau ke haukau he kōsi he online, te utoki pōsi atu. Ai website ke alo sign up wai, o sign up e kau muri. He? Whe mau ia. Ke whai e ngai mea ko tā peke toko ni koe. Ko hai e hao toko ni mai ka taua tonga. Ko taua pe. Ko hai tene toko ni a tonga ke tupulaki hake whaka ekonomika. Si toko ni ka Tupou ono. Mai tau pare e mia, mai kau minista, mai kau no pere, mai kakai o tonga. Ko taua. Kakai tonga. Whia mau. Ko ki tohi ko e mindset is law. Whia mau e ke whakatau he tonga ko toa pe i tonga mo mamani. Tēnā pa anga whakatau awe ke apiako ko toa pe i tonga nau lau. Lau he whankita mai ki. He ilo na nau tupu hake. Mo e atamai o tupu laki. O kui kai ke lea maha tāpe mai, oh, koe Kingdom of Ice. How dare. Pa o rea mai ki tonga eiki. O kai koe Kingdom of Ice a tonga ia. Nai hao te mokalati ki tonga me fu ice. Pea te mouto e, alu piki mouto mo ice ki he o seni, alu a te whituke. Tapuna mo maui pehe a tonga. O kai ko ha Kingdom Ice a tonga. He? Ko mea ko whemau ki wakoe atamai ke tonga. Ko hape mea ko lava whai te ke lava whai. Oua nā ai ke uto hatahai a koe. Oua. Whemau ke sio lala mata ka tau tōru pehe ko tau hao me hiki tiny little island. We may be from a tiny little island, but we are from the Pacific. A kingdom, the longest monarchy in the Polynesian island that sit on the dateline of the world. I'm proud to say I'm a Tongan. Just like today, meeting ko ni makau taki ko ni pureanga. I'm so proud to say I'm from Tonga. You know? And I'm running for mayor that one day I'll become the mayor of Euless. One day I'll be a senator. One day I'll be a congresswoman. You know? In the White House. Who knows? Koe si ianga pe si ete whakaukau. I don't know. Ke te si whenga. Koe viviria koe atamai mo whenga. Koe hape hoa mea ku whai. Kau ke nofo i California, Utah. Whepe. He? A whitu ke nofo ai. Ke lau pe ko lere ke preanga. Lau pe ko whao business. Mea ko toa pe o kwhai he kau muri,
O ke la peo whai. Au talawa peo whai. Ka kua laki pau. Ta whakamata mea koe ata mai. He? Sharpen your mind. He? Make it sharp. Ka te ke lava ko tokon ka taka pau ke sharp mea koe ata mai. O whi mau ke lau ek tohi. Mindset is lower. 33 laws. Tene lava tokon i koe. Ia whahinga mea pe o ke whai iha mamani koe. O ko ofala hiat ke tonga ko toa pe. O mo mea mai. I did say ke taimieni ke tau raise the bar. He? And I said it. Whia mau ke whau hao tohi o whia mau ke whau business. He? Whia mau ke launch ho business. Ka pana ke tangutu pe mo foi idea ko ia. Ah, ta wene tau noa, wanoa. Ofa mai. Move it. Move it. Let it fly. Lai seni. Whimo ke lunch. Lotu ke otua. Kene toko ni i koe. Koe hape se a mea ku whia mau ke whai. Atu he otua e poto. Mantui mau pe. Koe poto i au hau me he otua. The first chapter of the book of the wisdom, hau e me he otua. Yeah? Koe mea koe wisdom, na kai ki o mau pe e au ta e whainga. Nei toko ni au he otua. Hai ki o tupu. Nau tupu hake koe ki masi. Kai ke fuea la ngau tapuanga mo koe. Kai o laha mea. Mama haki. Skinny. Yahweh. Kai whawhita. Hanga he otua tapua ki e. Ne omi ai ata mai o mahino. Ata mai o poto. Kia lava toko ni iau mo ki whanau. Pea lava ki wahe at ki he tonga. Pau whakaamu, ka hamea ku ke whai, wahe mai ke tau. Wahe. Oko ota e ku tohi me he publisher. And next Wednesday, kau show atu ki tohi ki tau sio ki ai. Ki town hall meeting, ki community meeting, koe pek whi sio mai ki tohi. Tau saini me tau tala noa, ko koe peo ke whia ota. Whai te rihe koe na ospose te link. Ke mea koe ata mai. Tau tala noa ke ata mai, pau whau e tohi ke ata mai. Pea koe wako i koe ata mai, wako i aki. Mea ka atoa i he tohi. Ngahi mea ke he kehena ku wako ki ai. I New York, ngahi state ke he kehena u nofoi. I he mamani koe ni. I Amerika. Me ngahi wheitu ke he kehena u alu ki ai. I mamani. Whawhita i pe whamalo, i ho o maulava mea mai, ke tau toi whanongo ki he lecture koe ni he pōni, number 4, ke tala noa ki he mindset. Ia ofa ke mau mau ha aho, pe ko hae fiafi, pe ko ha pō, o ku merino mo fia, ofa lahi at ke te mau tolu. Until next time. Ofa lahi at. Bye-bye. Goodbye.